no se mommy ye say ni nua na eba beboa tinka wono anke ye twa no e de biom na wasan de aba bo wasam ni nyina tofa na ye hunu se ne yete ye na no mba ye ne esi ye no ye madwen se ofri hene ne ba ye me firi kwa mo highways yo na no ba na wo se wasam ne sai na no de na ye beka ye no se na no me sha se mfiri da no ana se me ye kan wie ye na me ko ye no ena me wo ho ne ye frɛ me na no wode wo baba ye bia na obi hye na no wantie bi wode wo baba na wo se wo ba no e wode wo nana ne ba me bo a ba cha me nana wo nana ena wode ne ba ye ena wo se obi na abafa wo baba na wo sa akwada efie nwotwe ni won ma me kyerɛkyerɛ wasɛm no mu ye wonhwɛ no ende asɛm no de no ano no na wa wankasa wo ba no wo ya kora ne maame akora ne maame no oni ha o akra oni na se se wonyemti no okona so waware ko wo han na se woni akora ne papa ne de na ye mpratwe ai da bi onwale na we ne papa ne na ye mpratwe ana me ka mi de ye mpratwe sabra na oba no wo mfie sai na me baba ya ai na o wo be 18 years ana be ma ne be fa no ne nyemo ye ai ena one ne nyemo ye be ma ne friend sai be wo ye attack what the omo friend Tiago ebi friend omo friend na Kwame ebi friend na Kwame bi friend Tiago no pa na manfo ni sa e wo tech wo nyina na say he ya sam na wo kai ai mo chiri he ya o tech he ya eti ma photo na no wo ba ye frɛ ye nya be ma no se wo hunu na nke pese bisa ne se de enti e na abefa eye alanga dwoa ne ba ne wo fie nwotwe ne wo nhya akwada no ba ye nya no enti ne nua ba mommy ena ne ye kasa ono kora na me ehu se wudi ne ye cha no obi ani malanga dwoa ende no kore maame ye cha ndi obi enche de no mommy no di oni ma ne alanga dwoa no sai di no oni alanga dwoa no ene no oni but sai di no se no ana obi ade fere no amenu ya na mu nyina sada na meka ha meka na ya se menu ya na mu nyina se no ana mu de frem alanga dwoa no amfa cho no ana mu de frem enti ani mo bi kasai no ye se ni nua na tu kwan wo ba tem se bi asabre wa ba e de na mi no wa be gina asem nanim ono dada ni nyina no se ye frɛ ni nua no a ono na efa odi ni nua na tete o mi ndi mitumi hu mo mi ndi ni nua na tete nti wo ya so wo fra ono na be mo mi na be di kan afa no ono wakasa nti kwa me ni nua na de one namo Tiago ndi one namo na mo mi na age asem ni nyina ade ata ne ni ase usu bie wa no osiminie kwa me no so frɛ na ekɔ nso wonfa o frɛ na ekɔ nso wonfa o frɛ kwa me na ekɔ nso wonfa kwa me wo fie na me frɛ me sɛ omo so omo ba nti me mra ena me di me kaba me kura me nsa me ba no mo ha maame di empenti na wo di asem ne bai obu o wa sɛ no so wasi asem na chi kyerɛ mu yie na no ba ha no wo kyerɛ mu bɛtɛ na ɛda foforo me yehu na asem no ne kon ne ne ti bi kura bu o wo hwɛ bɛ ne refi akora ne hwɛ ne mu a akora no watena fie bɛ we na yɛ dwoada ɔkɔ na wɔtwe me nsa wo ti school da eti me hwɛ ani mu sɛ ka bɛ mu an bɛba na nka ya tan se ne de yi ato yi na ma hu ni obeye so de obeji akwara no obete na afiri me nsam mu no de na de akwa akopɛ school amana senso de obeye no na nka mehu ohu enu ti kura na ma me san ba yi sa akra nda so tifi a o nko school me so me mpene sa e de adwuma na wo ya wo de hwa kwada no sese no mikuna eyale wonye suro ko ofie nti sese no asa me anam tete ne ho a ne mma no bi de kakra ba na me de hwe papa no na no ba o ka eno na ye nhwe sabi de owo akwada no wo ho wonwu oba no wonwu yi aware foforo no wakwase ti won kai na ti se wagya ba wo ho na akwada no papa nhwe no me pa che o akwara no wono ankasa no abamu ano ena ebaaye se akwara no me de akwara no ko no ho e wo tek ho ti me de ne ko ho no ena wo so sese de wa boa no ho obehwe ne ba sa na boy ne me kan no na ne papa kora wo bi ena wo so obehwe ne ba nti o kan so obehwe ne ba no ena me se ne nti me ba fie no ena me fra akwara no ma me se me kwai makoto kwa me na wo so obehwe ne ba ena ne ma me se a so obehwe ne dia so bodua mu na so obehwe ne dia ne mane to aso Tiago abaye ne nkasa be ma na nkasa yenya na wia yi ye nkọ na ye ne nkasa hello Tiago
Hello, Mama. Yeah, Mohaba in Shry FM so. About your meeting so. Yeah, now no your friend wo yama me ye cha yeah musi a friend alanga joa and what there was somebody about in Shry FM. What by and the walking in an say one in a baba wo. Sabra kwana ne benisha and abefa no na ne wo ye akwada na nyamfie nwotwe wo hwa akwada no wono no kodwa koto meko no de ahwa akwada no ye frɛ wo ye nya wo nua momi ene ye nya no no se watu kwan etie na ye nsa account de ye da se pa me ehunu sani asɛm no esiti ankasa Me ba to do kan de me ne bawo do kan de no question me ne bawo ana afra no so no me wono daga say na ma me wono 15 January 2017 which is 8 years ago. Yeah, 8 years ago. Say wono ade che na otu for ye na ma me it is 8 years now can I no play but asem na o kan say me share ne da no me hu asem a me ka mo baji so ati ase but the okasa no boa sebi onu mpo na o ye panyi na onye me ba no so betima kan yankopon so request o kwa asori a me mitimi dida emu ne anwane ne ma de brek so onu mpo no a o he me ba ma me woli ntare na okasa na mention ne ba mama me menya adwuma bo no na me bo no menya bia na me de ama na ono o ya we na akola de menya time nko he no che say ni tu kwan na ko bo abu abe 4 months 5 months after ma ba me ba na makọ na ma ye shopping di na me de akoma na tinye se shopping nko na ye se ade a me de ma no te bia ni reach bia me maniska that me obi a me nkipu messages e wo me phone so be se ke ade a bo beti bia ko MTN na me number o me phone so me number me so me number so me number na ko mo ma database ni enve ska me send ma no na me wo guide wo take national ono so mobile money in case of say minister of phone so na me okuta physical money a ono so me number ye be connect ya ono so number no so we ska do ama send ama ma me no bidi ni ye cha mobile money number no nti entro no cha mama story na wo mu na say di nti o ka say Tiago wadawro ma sika wo se wo send mama mi mo de sha kwada no wo send na watch bo so me anasa say e pa cho me every week bia every Sunday and you bia na ma send na Monday say na me ne ko ho say sisi a me nya adwuma bo na me bonti let ma boa no every week bia me send 100 cedis every week bia 100 Ghana Tiago na watch bia 100 cedis yeah akwada 8 years Bere na mami sasika na so amode ahwakwada no mama eno no nyeska ma twa to o se minya di buro sukura na me mfa bi nkan so be kan ya me se no kura minya bi ma ne buro so a me ye ma ne buro so ko private school time bia wo kwa wo de 25 cedis na de ko school Tiago wai opon school ba mama akwada wo no kwa na wo ba na e ba chan nanti sabi me pa cho we de fie sai mama mi fie die se my also football na me bonti ma change me fie ni ade ni fie de me kan abaka se bia me so enya se wo so asam ya pese ehunu wo fie a wadie ene se ne be si akasam na fa hawa me ehunu na me nto so ama mi fie de ha me o se me bobo me bo san fie different na me sa ko e di na sa ko bon fie da si bon so ka che na sabi wo bia wo de baba wiase wo se me nya adwuma me bobo na ball no ye chia wo ka na anya bia mama sabi bia meka se bia onim ball ho bibi nti na ma wo kasa Ghana ha sei no before say achama ojan kura ba be wo no e ball no wo na e bia ball na embo mu maame abo mama nya maame na be ke me ba maame wo che se be bo mama wo na anya mo mu ma ye nyina ye bo mpa ye ball de sabi sika wo mama ba Black Stars ne ade no sika wo ye na de ba wiase say ye ben na wa ye ya wo de be boa kwada no suku esa kwada no 8 years so ball ye ntia wo ka wo se na watch 100 Ghana na ade mama mi wada woroma Tiago bremu mai ne ehunu sani asem ne sitie mama ye no kwe minya bi su na brosa no ye ma ne brosa na de ntia me fa normal ne se on se me discount mana na se ka o complain se bi akwa me anso a mo se bi akwa me ye no 150 and 200 but na me no kwe no me ntwantro so kwa so betima kan kwe se me discount mana on ka hwe o damase no wa hangia but me se bi a me so me fight kakra na okay de mano enti se me so me nya bi ma ne bro sa me ye ma ne bro 100 cedi no
obetima kan okra on kan okra me da me kan ntita so bodua mame why papa na mame also obobo 100 Ghana na watching ka manage also tomeko ka wodi kakra so na nka so akwada no me pa chewu abaya sa ta na o kan sa na obobo no se o mo ball bi one ne papa na ye adwuma utwa photo ba sa wo ka se wote so obobo ai eno de atwa mu sa ball bo no de o mo ball bi se one ne papa na ye adwuma follow ne papa utwa photo o mo ball bi utwa photo ai one ne papa na ye adwuma ne papa na adwuma no ne papa no o bi utwa photo into 100 Ghana ne so na asesai sa we no 100 Ghana de o ko private school da ko o ko o man say 25 cedis na ade man no ai obafia obedidi enka ho obafia nwumla awia oba me na meto aduane mani die enti enfa sa busumi bia no se na wachi bia 100 abusumi bia na 100 400 no de ma wo 4 million kaniska and what the mama ka won som na wo manage kakakakra da bi se so mu bi esku ya ba ya me kura ka me fa ne ma ha o mu bi esku o mfa ka prema da na woche me nsamuni ka me mfa ma ha ma me ko tia kakra ka me mfa ma ha hello tia na me nya mama sama wo kan nke pese consider because we a footballer even though ma me say enya no kro utwa photo ni ade but I see you to be a very young guy and think you pese you consider now mama but me twa na wo na woche bia no wo de ma yalanga juwa yi kaye ka bana woche bia kaye na nkaje ono so waso so mu kakaka na wo se na woche miensa kra ni bi mada mama on say asemisi a on na ye penokura titina nke be bin se do hunukure by say internet na abane ne phones abane database ni kino bibia be dia dance na evidence so o ka kire me say na woche miensa me send this kama na oboa enu tina me ka say me ntipi messages but ke bet ba ko MTN critical mini abane wa ha say mini abane ko send this kama na 2 weeks kama the entire ya woni mo o ka sa ne say mama me send you sika a week sika I need 2 days and I'll start them. Mama, but me kasa. Me wa Tiago wada roma. Wo sister mama phone na send scan wo so no way. Phone away. Phone. Ibra ebi kura na send na wuhunu yi. Ma phone mama. Na watch me ensani. On kan okore. Ba fra kra. Wo last week kura ni mi na send. Me ba ha me de ne ba. Kura no ko sia ya ba wadum no. Tiago wada roma mama wo se wonya ska bia wo phone. Ensani me oboa. Mama no me nim se bia wa sheda no person mama sema e kan kwe na be bia dance ni na ye message ni wa me ni aba na wa me ma na unlock ne phone no na ma check time na o send it kama na ma bo date na che na nka so delete the phone so a e ka yan check in na o de so se na watch me do ni na watch last week ya masa niska last week na me ka se enye na watch me lu me na me ka se e ko na watch me na ka me se me narrative story bi wa man ka sa o ka senti na me ye di na story na ye hwe oh we need na say wadawro na ye na se mu ankasa mu mama ba okay big mama so ha wo mu nyina no ye padi na ma wo ma bisa wasam tu de ka de opasa wo ka no mama ba me kasa hello ago mama me kasa e ba cho kasa ye tie o me pa cho asem ni nyina say last week last week no me sende nisika the weekday no do be ko school ni na me sende no 100 signal kan me sende no of frame in the next 2 days which is Tuesday and you may be 4 more and o catch me say akura na trousers ne ne papa body ko school no I style and I'm say me papa wo baby me ha baby and adama e ka onko ye onko find out say bi papa body to ne say trousers na ati no ohia do say ba ko na mi and o say trousers ni kwa de ba ko pe no ko ohia and I'm saying no problem minimum body but me make imagination force akla trousers black they be 30 cedi they let me and I see you watch and I'm saying pa bon so say they let me be 30 cedi me na message you me see on ko school mo and I'm say say they order intwa so me send 100 cedi sasa account and I'm send 100 cedi no and I'm frame me nya ba na me check mu che but before say na me nya send 100 cedi no no we put pressure o me nya ba na so and I'm nya ba na frame and I'm say me phone no touch na I say obi frame me branch na mafa into the on my impia want na me ko send 100 and I'm sending 100 and I'm in aba no say e ha no and on so the 50 cedis count enti mama so otom paboa no 30 cedi and I say 50 cedi kura na to 350 ataka 50 we chiri no and the 2 hours and o sa frame
say asaka akura can choose sika na me ma send week dada o sa so petrol is 2 days time asa send 100 me near the 50 account which is 2.5 within that week no nti ade na can choose sika be bi o say aseme na me kan na me say mama sebi o me say me no ba na o say akura no ho ade baako enum e na o pedi akọ school na me timi provide baako enan which is 4 nipa na me ne wo sebi wa ya adwuma pon no ono so nya bibi no fan support me na yen nyina ye ba no o ka kire me straight say ne ba ne de wate ne hu na me say obi a me ni obi a wo me nka so won hwe ne ma ne na me ye be ma wa me ye bi school na wa twe me enu ni wa ma akora ne sikada wa me kan kuro me ku me dance o me nkasa o yale da de me friend say obeka mama me so ma me nkasa me tabe tuma kasa papa na makola na bi school an ka ma me empaboa no to say me empaboa na me o ma me 50 cedi sa 100 cedi ni o di ko school sa week ni mo no o isu say scan no be ka 50 cedi no 50 papa na me nya mi enu ba akokra na hye na me ne de bae ene wo ne ba ene wo wase o me ne bae yo akoti 50 cedi no di nya empaboa mi enu e na ade ma no kwa mi mama mi kalanga jwa kese kasuwo akola bi school asi school dem da ana mama pressa so school dem da me ni wo na da bia wo ni ko me da ma send ni kan so school dem da bia wo na wan fa na ko school e wo na wo he ne ma me ni ho bi nti me ya say ase ni gu ase ni pa ni sene me tie e se me lu kwa me ya mama sebi wa wo ye panyimpo na enye me ba ne wo na wo se me ba no it li di gade blow said about obedi anya ahode ahwe ba na me ba na me hwe no ntianim guase na odi dum wo ya panyi na me tumi nka asem bia beka se bia makasa etia ba me pe evidence ye check your number no na ye check me number na ye huska me de send no wo se entro na wuta to me so ya wo na wo ka che me se oba ne de wate ne ho na me so me ka se wate ne ho a me so mate me ho no me bi ma within that week getting to 2 weeks no na ma wo do me go and share fe ba woni no kura se da bia me ye ma wo se bi wumpo na me panyi enya me ba no wumpo no wo hwe me ba no me di jade blew ma wudidi emu me tobotof de se pa ama jade blew na ka se me hwe me ba dia ma me nya botre obetimi aka wasama ka de bai ma te ba wo de me Tiago mama na sabi wo ko to sisi wo ko to pa awu mu ba na sabi onana na ehwa no udi jade blew na ya na ye dai mama enye se bia me ka dia tumi hu de me pese me chese me ye ma se de nti on ka no nso nka hu se de me nya hwe enye se bia me se se kwa de mwa na oboa me enye se bia me ka dia tumi hu se e to ade ma enye se na pese me chese me wi me ko big mama so evangelist Tiago Kwame ewa homa no so e na langajo nso tia kwada nana ne opese obi so obunu bisa Obadwa nyankopon hira Abadwa mini asembisa Tiago. Okay. You asembisa mami. Mami yo. Oye fast papa. Mami no. Oni ni di nkomo no. Oye fast. Ubisa na asembia concerning ne bana. Oni Tiago awo na onko ho. Ai. Pesembisa se ne bana wawu ana. Yo. Mami. So oba no ne boy no we no. Otiase ana ontiase. Me ba cho otiase na wonyam. Otiase. Men ono na na boa me ma me ha pala. Me pese me hu so otiase. Me ba cho ai. Na Tiago ne oba no ntamu no anate nti die ne hia be ne ehia se akola no be kone maame ho Nhyira FM na me kire se wono wonyam nti ne ta ma so okọ na se ho e wa akra Obadwa papa me pa mchew yenunu na yemfre ne ba no onfa ne ba no number ne ba no number we oba no number na tio Obadwa no kura ni no kura de e ba akopɛ ese so unu sakola na yo nana. Let's make example manisi sumina so Tiago nti akola na be dey akola de yo nana wo ana oba no ne we ano so tiase nti ono so de na oye de support akola no eya fanu mieru na akodi agro ana agro no bibia fremu adai aba ana efa no bo ne homoden eda no ba wasema kai nyina se Tiago no yemfa homanhye ne kon bara on se eba no de ayiyi atotomu am ehunu se south and this kadi enso da no de wa mo so kura wo Obadwa hwe kira se ko na wo tumi ensi 4 million a month akola no se ahodi ni ho a yemfa no ko private school ye nyina ma wo private school omusua de nya tenchina private school ya wo private school bi okura nchira de enti a month 4 million
now bano so kura say ono mom so akwa na wari ono so kura the 2 million beka a month 6 million yemi anu yeba adenti na kwala we hu beba asem kwasem enti mesra ma me say ompia chebe no me ente ne ba no nso ene me pese ye hunu ne ba no ne oni Tiago wo ye no ono so oka ne say akwala na be hye ma me ne komu eni nti ama Tiago ehome me ye be ma wa ya de enti na we anuru ba bi a wa hwe ya enya no kasa ba ye se bi omu ade say me nu obi awo na nipa no me hu no na ne ma me pressure me sa me nso bi a me nso ma ho ode enuru Abadwa me de me prefer say ye ma ne ba no so nkasa ye nso ye hunu de ono so ode bo ono ane ye mba no mame asama so fanyi e kan wate ase on se mutena se medi ka bisa o sa wo ba no last week ba bi bisa so wo ba no wai wo so wo nkran wo kwo ti o be ono na ne ba ne akwada no na no ba e me bisa wa no atomi ato nkyai wo bisa wa ti ne ya sha Tiago na aba ne atie ne ye ono so wo ka sa wo no bete ka me ye se asa wo ba no wato ne ba na kyene wo so wo ba no wato wono no ba no akyene wo so sa wo a wo ye nana no sha akwada no ana wo so wodi woni bere nyina akoso akwada no papa so mama me ntwa no wono Tiago no na no ya be boso me nsantam ya na wo sha se wo hwe akwala no ma me so fu panyin bisa wo se wo ba no Obaa no ede no wo woka efa akwada no aba ya no wono na de akwara no to school no Tiago kwara na ho no kwara mu nim no school mu kwara mu nim no akwara na aba ya na de akwara no to sa private school big mama brem ona e bibia so ona de no to school no me bisa alangaju ase se na watch me ensa pe ena Tiago mfa sika manti na ode na ba ha I put it to you say wonya ba tan papa Farisa Tiago ye wo ba na watch 100 cities no obi kura nya bi na ci ko ba se no sikaram ka se 8 years in won hwe ne da aso se 8 years city so ono no just say enya we 8 years ni wono do 4 years alanga juwa no de wa ma me mani abegina so se 8 years mi hu nanim ka che no won hwe ne da me che say alanga juwa akola ne boy ne che say oye footballer ai obi a wo wadwene se obehwe le ba no onya bi a wo de ba kwasem enoma bi wo ha me enye se ena de ko nkyira fm da bi se hwese nka me ba de ba ma no a wo nana no se de sofo kan no ye nyina bi wo ye fie o hwe me ba no obi wo sa me je me nana no abaya me ba ma na ne wo o abaya no o ya die akola do wanya adwuma papa bia so wo no to socks no ono ko yo ba no no to socks wo to bibi no marketing na de abre ne ba no enti se wafa wo nana no ya wa wo de ya enti se boy ni timinya 4 million a month wa ya de wo so we footballer utimu se boy ne kasa no so obi kasa na onya so mu ade Nhyira be se usakola no nana no nya botre na ya wa japade akola no wanyi ni sisi a wo na wo tetene wa no behwe se boy ni bi kura no woni bi kura mpa eye kasa to nsa frɛ no obu atum sɛ owo bi onye obi nso ni bi but ofo so 100 cities a week why de alangaju nya botre wadawro ma alangaju say no Tiago wa homa no so Evangelist the grafter there wakasa big mama so akasa tio nka me ma ha o how pan say na Tiago gina so ye ne nka me no de ya ma yi ni say be sa e fe ne say be busumi mienu mu ntam no ya na o sha se o pimpini ayedai asende say scan e de am nti no wo mu bi school no kura na wo ye sa no e na ma me frɛ no so asanka me frɛ no kwa na wo fa enka me nka ha me frɛ no ko so wo mfa Tiago no aha me frɛ na Tiago de ntia wo frɛ na wo mfa me kunu de ne phone frɛ no me kunu phone de o van frɛ ne da nti o frɛ no na wo nim number no na o fa yo hello Tiago hello mama angaju wa kaya no kore sa wo frɛ wa wo mfa be the different number frɛ wo de anu wafa mama mpa choboa me ni fie ono mo nipa mi ni number ni amba na mi se ona ye panyi chen na ase mi aba na me mo ni kunu number me woni baba ne number me woni baba ni ne ba panyi bi e frɛ no so abna me wo no so number ana ono ma mi alanga ju aso mo ne number me phone no abofom ama ya chire ni eni mu apai obi fra me hu but beti me sa fa so a to ma na afa iPhone kuta me se Samsung aka emma no
But me kuta 15 Pro Max anti me me safa faswa na ma pick it. Aha. Tiago. Ono be ma kan kura. Se me hu ne number no na se mentima ansa me tiri obi phone frɛ no ama me hu se me ka kyerɛ se me hu no the miss course am pa cho na me ya ade nti na wanya abotre na makasa nti se okasa bia of 7 na me mfa na new na be bi frɛ na me fa dia na se ma share na me be se me fa na number me ba kyerɛ nti Tiago gina so ma me ka me ye sensem a wo ka fa ye Tiago hu nyina nya no koro wo so wo frɛ na onfa na wo so timi different phone kura frɛ wo mama wo frɛ me phone na ye say me kyerɛ sɛ mama me nya abotre wate me frɛ Tiago no fa nka me ma hada na wo ti asem o kan sesi ye fa won de on wo kan sa o nso me no sa na wo eti tro no wo twa me frɛ na on fa me kunu o yale o dada mo no kra wonim eti wo fa wo be fufu phone frɛ wo say oh mama ma hu call nti me frɛ wo back da sa ono no wo de sa phone no frɛ na ya anajo eti no ye bi be na wo alangajua wo ya ma odi no wona ma me pa cho me sabi eya na mudi ka ba ha na be twitwa ntro ene ade na ye nta wachi o ye ba frɛ de wo wom ne hu asem no mu no bi o kan de nya no kore me frɛ kwa me no wo fa enka me ma ha me frɛ ne bi esku nyina me frɛ no mfa me ko Tiago hello Tiago ya pasa wo ba ne anya krata nto so sika wo betimi dia ma langa juwa kwada no wanya mfie nwotwe 8 years enkwada wo mu nyine no mo ho ka doso wada woroma na waba ne aye krata ne de ato so sika no saboso no de besi yeso ame de ama no so de be ma no straight o ye be hye wo be san ye be san alanga juwa be san na asumdwe aba wate mama me kwa me penisa bet kameso me kire me encourage ne say say no me a busy person scan there week ni menya ma no me pese kai say no e bia 100 cedi ne so a ka won kire me say bia kwa me e bia week ye no 150 ma me pasa wo ba no meti ma ye ka ma e pasa wo ba ne na wo ti enti mama me ba ho a me ba ho be ka mo ka kire ne say what you say bibia boyete na kwa no so aboa na bibia ye kama Adwoa wadaro man pese pese an kwa de me be say odi ni sika be shem me be say odi ni sika be shem say na be say ko ye ma me be say ka within months getting to 2 months may busy kakra until me settle down me send this candidate be man but me settle down me amekwa kofa akola no say be on fa ne one city kura nka no nti ka say dey ko mbo me be 2 months by week bi am send ko jina so mama ba aha me pese me bisa wo say wo so ye busy a wonua ba no wo ho untimi nye wo ba ne mfa ne nkoka wo nua ba ne ma no ho mama ono ko ha ne pa ko peso ko ono university ne oba be wi school but ono so awakola ba ko ane ba ne ekodi 1 year nti ono ko no kwa odi jane nana nti ono so nya ho ko ye ne ya de ko nyina ne ya ono nkasa o eda me first time kasa o aha ko ba jia ha na me so study ka me ma me wo ha me ma me wi 6 years me pa cho wo ono ba jia ha hello Tiago mama awroma bobo de sa wo be ba wo de bra ni na won tena se mama me ba cho da be na me ba so so no se wa wono na ya san na bibia boye nkomo me ba cho ba ma bia me ne tena e o ya kwe ye nyina na me misu edwuma okunungo locus kwan so na ono so ti ono so ti ya kwe nti me ne tena na no o de to manim se opesa one me wo start wo se be ma wo ye dan me ne tena ye friend Suleiman Moro nti na me misu edwuma me misu edwuma Monday to Friday na me mako Nhyira na me stay wa madam fonchente bedu sa me ko omo hono ko stay na me ne net de nti o de o wasem to manim se opesa nka one me wo o ma me so wo mu mienu pa mame oso opeso e de me wo be ma na wo hia no me patron oso opeso o de wo wo na me ne te wo like me ne wo yet de ma fe ya wa ye wo mpana me patron ana o ka che oso opeso o na wo me patron be ma ne ka asa asem no awurade ai o se me wo na danfo ne ga anyem ntime so menya dem me so me wo ana me se menya ready se me wo ana o se an me wo o ma me kura te che se wo na onu kampo me ye busy obeja akra no am so okay mate nte free one me mo me ho ban bi me nyen sen ne bai and then so wo ti ase se won so be wo me patron ei to wasam so nti wasre mensre
na asɛm wei ani bra asɛm paa te wo de to wasɛm so yɛbɛduru hɔ Nhyira ne baaye no yɛnsɛn ne baaye no na bɛka kyerɛ ne sɛ menyam ɛna ɔso okay wate me ne nnielu nyina akɔ dwa so ɛna ekutwa askan na menyam 2 months ifuru da mbre no ma na wasesa ntoka nketenkete obenyiwa na ɔse mate sei obi aka kyerɛ me sɛ wadamfo bi aka kyerɛ me sɛ ana me sɛ na afa na eduru sɛ wɔ sɛ me nkɔyi nyensa ne ngu me suna me suro menyem nyina nso na moja me bleedi moja saa onyem no menyem me bleedi saa 7 months ada wo de aduro kan ana me patcho dabi even kwa wo ye wadwe so obenyi nsa na gu me patcho ka no kuro me patcho dabi man fa aduro nka first day moja ne tu me no me ko hospital that time na omunya nyi hospital nko akwakurum na ye oduma so hospital me ko na omka say wo de aduro ka na me say dabi man fa aduro nka na mo na moja ni bleedi nti that day na me ko na madam fo bia na moja na ye de moja ni tu me nti that day na me ko no me frɛ ga ne ka chance moja ye tu me Obaa honom to be du ye no wanche e wo honom na mka se menye obi ama na fa me ya card na omo di folder no ama na fa blame wan fi mi na se next phone no so se mi sole nante a me odi na nu abie mi sole nante a akwa ni nyana beba me nko anso me nua bi ani a me nko a me a me ye nkakra na me ko ba bi a me wo no na me ko madam fa na me wo ne nche na me ko yi ntoma wo honom na mba na okọ na me so da de no me niska bia wo me ho me ba na okọ na me san me chie de e fa aka na me ko ya akwa me ko ya no o ma me se wa pie me di kan si papa bia e fe ne baba li me di kan si no so me gina wan ina na mo gya ne e fa me na ho se na baba li se de bia asem ne tie no on de won ti me nko me anga se me nko boy na nim na me fanto na nim se mo gya etumi me ko du ma me ada etu bebra na me pa twa an esrem a ewia boy bi a wudidi na de akyɛ yɛn maame onyem no ɛna na mo gya etu sa etu for how long etu mi sa menyam 2 months na ne say 2 mi sa ma menya 7 months na mo gya tu ti se de wanya o mensese no me patch etu mi gidigi like etumi fam na me start areka na afo me nya ho de no mo da woro ma mo mempe nurse bi gynecologist bi ne eni nkomo na me patch wo na mo gya ne tu sa for 7 good months etu bebre enso nyinsa na ansa ya moa wo me patron mo asem we de pantoma nyinsa na ansa entene no ma me soboduam ho na asem we de ano ose ready gold anya wanwa enwanwa mo ja ne tu bubububu sa 7 months patron ana kwada na da na asu me patron Farida miracle baby indeed mame yin say ne say na asa abo ase ana me patch da bi kanokore wasa ansay ye ba ye course no me patch ma ansay mame enti mo je se etu wo no be ma na ne tie no ma ne hu say yin say no mo je tu bi wo ho me patron mo je ni tu mi friend fio ye ko du hospital jam wo na mi sumi niska next phone say kotowe na miniska me san fa aka etena aka nu na me kodu na boy na ma me say na ma me bi kura wo boy na ma me ho na me de to boy na ma me nim say moje etumi o say ai ne ba no kwa de o mai ti me ntwa ma ne ba ne ba ya kusu aya kasa na boy ne bai ti boy ne ba na o say Farida say moje etunu na boy na ma me say me nko da inside na de chi a ne ba ne de me akọ hospital na me say de bi a moje ne si tumi na me kwada na de chi na ma nsori e na me nkoda na boy ne so woni machi da de no kwanya kasa mejina wona na moja ni tuma ma me ne ka se me mfa buta na me chance o nhwe ngu moja ne so na ngu mi ana me sanante ye kodu kwan no so se me faka ahoda na me tese me ni so bremi ana me frɛ madam fu bia frɛ ni solo na me se solo we de me hia omo that time na solo nso ne ma me ho kwan no so a gas mo me frɛ na no so me ntwa no ba no ba no o stop taxi di me tum ana no ko ne ma me no ko bo sen ho ma me ho ana oje ntoma e de blame Obaa na me hu nyina for even kwa driver ni na me tena ne car na yi ni nyina ne car no mu nyina ye muja mi ko duro na omoje mi to no omoje mi to ho ade chi ya boy number ni 3 days time na boy ne bae obegina won say na ho ye oni ne bra pani bi ne bae na ho ye na me say an no san koye wa musa say o unit say na ofa me we card no ana o hwem an say that moja ni tum no mo che say me ni ahodin akwa anu kwa oda ye funu so no so ni ahodin
Even gonna nurse for say me man can clear influence sir e dangerous but now Mr. Debbie and I'm dear na ningi na echi no moja ni tutu wo wie ye what the fear say I chose me 1996 mo 26 years what would that me patcho dem wo ba ni me patcho eno mo so ni awode akwada no so ni awode eti wo hwe ye nyi moja sam no fanto nchai ningi na echi wo yi mebo a me patcho de na see ye ningi na echi so now I say me to free madam for nchen na me ba say na wo boyfriend me to free nchen ono na me na wo no wonyi mo ye no to free be ma o say me ntu me kwa hingo akra ne ngu na nyo no ka kire wo say opeso no wo no nyensa ne ba ye wo say me nim ade esi ana wadam for say wadam for say wadam for say me madam for ese say like was me madam for catch and say me ye mamasam say bebre yate sama ti yate sama na me ko first sister bi a friend me like na onimo ye krum me hu no onu kwa hu na bia ya mo hye afri menim ne a wo ena bena da bia na wadwuma so bia na wo teka mu ehene na wo osro somdue enka ba bia wo na me kai mo se na bena da wate me kai wo ba Adwoa na eye wo bradwumadie sane se na ye be ye ne sa pepepe ede amamo eno Adwoa da yetena se na enkomo mienu obeka mensa yetena se a yedi ye ena yeto so sense ababa wona enu a wo ba ye Farida ai wo ba ye a wo se moja tu no wanyem bosome nkono na bosome nsu e wo mu ne de emoja tu nko a na so so no Nyankopon fafie nyinsan na ansai wo wo kwada no kuta no kwada na nya 2 years e ko 3 years enne ye beto asa nkomo no so na me ne wo ka sei na se ya wo bo ne so bo no ene be ma ne wo ye no na se na firi kono wo abedu fidua mu ene ye na dika anu o se papa eti bomadi anse nkomo no wo be di echefi sansam a wo mu no anu o se no kwasam na anu mediate second story my first story no aye yecha alanga Adwoa ai yecha ya dodo na onu ani din so me bo na osre alanga Adwoa me ma wakwa aba anada na me bo wudin wo sede yi alanga Adwoa na saye osre ma me panyimu wo se ye frem ya alanga Adwoa ma me o se de anti fa alanga Adwoa obi na de to one na say one na de alang because na ye you nkomo na free ho nti wudi ne kire yase alanga Adwoa awurade Nyankopon one na de to wo o baby na de say din ma wo ye den ti no de say din to wo me ne na etifie oh ye nyina na etifie ba
nti sɛ ne fie hotel no asɛ hɔ no ɛhɔ yɛ zongo wɔhye zongo hɔ no wɔhye nti sɛ ne ne yɛ na mu no no sɛ na ifie so no mo pɛ man so sɛm ne ade nti ne bi wɔ hɔ no ma ɔmo de ba yɛ kwa bi akɔt no mo sɛ menkɔ na ma asɛm akɔyɛ de nti me pie mu na me fiti pa o sɛ alangadwoa we de wontimi ntaake alangadwoa na ɛba no ɔna ɛba no wo ni so hye firi fiti asie bɛsi nɛ to wani so hye tiago no mo no ɔmo de ɔmo bɛtɔ mu ɔmo ni so wani so hye dada ma me mo akɔ ababie mu me mo akɔ abalangadwoa ɛna no wuduru yɛ bibi aboko wo de wona na ne bae ani yo wo hwe ene tiago aba enti wasam no ye nkomu bebre because ye di nkomu no bebre enti no wo bebo wasam ne tofa e de na opese tiago oye ne yi nkomu ne firi ho tiago na ti we meboa wona ti we ma me ka semfa wo ti nyeme so kwa me de ma me ba ha ne se mene no ebeye ehihye bi na ehye na mene ne ye no ase o ma amana amaso na ne nuaba no so ensem bi a ogina fon so keka ye no e ma no san be hye me bufu enam se ne stade a me do me be nhira ene ye me kan se me do me ba se de me asma me no mo kan se enti ase anya adwuma na se tiago so me frɛ na me nsan kan na me nya no de a ene me de ba ha de me de ba de a ibi ababa be boko enu ntina nam so na me ba sama wo kai enya akwada ne sha asa wo se kasam foforo ma me ni abotre ma me mate agwa akwa aba kwa me mo akwa aba udin ni pa de sai Prince akode ajare una ye footballer no pia o eno no so obobo wonya adwuma eti ne wontimi hye ne ba no ena langadwo nam so wode na ba ha ma me nya sa na samnete wase na te wei ena na wo senya no kora se obobo na foto no wotwa no kora wasem ne sei ayi ono sa tamana obo sa ball no de enye na se de na dwuma no me hu ne se ball no obo se foto no omutwa se me frɛ na kan so ne papa na ye adwuma me frɛ na bi o ha first na me frɛ na oso ne papa ene se ye adwuma nti ebi akwala no sika memu no ne ye wo kan sa akere me se adwuma no enye ne ono na eye na ne papa no yo ma me ye mfanto ene ye nkomkomo ne bobere akwada ne hwemu eti ne amatiago aba ntiago memu akwa babiem sane oho ye meboa na footballers ya na mo hyeda na mo hyehye mo piese mo so de asomade hyemu na me ba che nye footballer bia but me kan say do the lifestyle the open life footballers ntina ma go osum yenu nyina wabomu on na football name ne tiago na eno na man for the name bet registered name ankasa wo e bia obo me din hye Google ana say ya Prince akode ajare but tiago no kotoko 2010 na kotoko strike be friend be na champion na me ne bobo police park ana odi sa adi ni ma me say me bobo set tiago tino bia to me din tiago na nkasa no obo team be tiago no Liverpool o try o Spain ni friend tiago Alcantara wow to no din ne dia to wo to bobo se wo no a piao mo kwasam ene football akasie pa o ana be fie o won try for me brako ye hwe senya me beboa no wonya team kese wate amen wonya team kese na wabo ama ye wate because so height no ene sibia o stature ne tie no wutimi kokọ wani ma beboa Ghana na ye hwe mami se woni ne baba wo woni mami minim ne pa okay so friend langadwo ni bia na ba chom ne dey bi o friend say ba che ye cham yes ene mommy na ni so ase mommy na be mi ehunu za wadi langadwo na mommy se woni ne baba bawo na won hwa kwada no efie nwotwe no kura be na wasem no ba che no kura se me ne baba wo minti minga se ma wo na me hwe no ene de ne no kura ba che wa de wo me se sika de me mani bi hye ho se na me manta na wiki da bia me ye ni wiki se mama teka 8 years ni me hwe me bada nkenye ne no de me ba hye fe ke bia ne 2 years ne 3 years but ma bada dada me hwe no na woni me se de me tie me nye ni pa boni ni e wi se minti mi ka se obi hwe me ba ma me sorry to say ono ane na but me hu ni se obo no homode ti se obe kanya me no so no kra before say scanner be de be ma akula no
me did jobi emo 5-in-1 bottle no and one year the other e the coffee said be so be di enya ahode o aka me bana mami him transfer it be and say every week bia 100 cedis tamenya and I say my chat was 100 me nya bi na ebro so me ye ma ne bro sa but 100 na ye the account was say the enti ode me ba ha no enche nya asema di 1 month kra e 2 weeks ya na me send niska the enti ye say say na me send niska ne de bia say the work no Sunday anwumre bia na Monday akwa de ko school but o kan say me ma ne ye me ya enti na me so me yi me ni no asema o kan ni say na ma send Sunday anwumre sika no 100 cedis no seka ade chi a Monday no on fan ko school enti Sunday na anwumre me Sunday no the Tuesday within that week in no say frame say akola ne mpabo de ko school asay and the trousers or the classes so atete and I say oh maybe I'm one day mintimi mba metoma no ti ba cheko onye estimate ne say okobu say say na tie na me say niska kan no say dem who specific price no be bo me no and I'm so me de ma adwen to ho a force mpabo de e bi 30 cedis obenya bi na trousers so say obetimanya ne 30 but because any 30 na 60 cedis e bi obekọ no e be bro sa enti me say 100 say be bro sa bi da chita na o de atua and I mean ya ba na so tie sa no ya no so say no so the 50 count which is within that week I send 250 cedis 2.5 sada na me send this kana and the 2 hours no say fair back say ne canteen sika and I'm oh mama canteen sika the within that week I send 250 cedis and canteen sika be the car sending the same me the car sending 100 cedis and I'm sad 1.5 count e count no bit my dey dance here na watch back sada na the week name and here 2.5 also sister also the be so I will be evidence on my phone so we see you know screenshot on my phone so many and sika or send e me dey ko momura on the course this e be on message in beba nti me bisa na say oh na mama obi a me no ba wo na say akura na say on fa niam 5 from breast school me nka say oba na me hwe ne mame me na me ye be ma na say metima provide ade 5 ni mo 4 na aka ba ko ne mo ade mame ba no so ye adwuma pon no ka ono so nya bibi no fan support me o ka chere me straight of phone say ne ba ne de wate ne ho and I'm say oh mama me na me be ma wo say ka me kasa matimo no ba tan de na wate ne ho and say sa dia me so matimo nti obi anyi nani and ma 2 weeks man say this kind of na o de be ba 2 weeks pepe na sa so me na me ko yi akwa ni free hospital me na me tuya bibia o nka say me ntwantro nti o ka say 8 years me hwe na dem me say am 40 no akola no am 4 pe me ma say me bo am be nti obi tibi ko ahunu ba bi no amani sika e da me ne na na be frame no na na me no kan nyina che me say wadan for stagger wo kwa e ma me 50 cedi ba ma fa ma na na hye botom akola no o smart de me ye bia o tibi fa na na phone de frame I catch me say na dada na won send me sika e bia o frame we are 2 o'clock yes mo won 15 January we won 15 January ade chi no 2 for akwada de be ne ho agoro ade chi ya no 2 for yeah which is 16 since that date na won team I'm say what 8 years or 7 good years 2017 na me won 2017 it is emu na fe wonya 8 years pepe se do kan o kan last year so 8 years na wonya ndu sa eso wonya afie nwotwe no afie we na wonya afie eno wonya afie woche no ona se wonya papa se na fiti last year maka 8 years na be si papa se sabre ya sem ne ye ka se sabre de no am 8 years na no wonya enti o ka se ade na o ka kanti asema me ka se na me se oh mama me na ma wo me ba Tiago eno wo kasa bebre eno ensem we nyina wo kan ye sika wo de ma no so de kotompa boa eno achi wo se frɛ wa bi sa wo sika foforo ene wo kan we nyina de wasa be sisu bi ese ye hwe ne esiesie ma bi wo ye de wo ne ba wo what ya say de bi aya na me kasa wo nya no wo ba wo a eya febo ko sesemu bewu there is a bond ti sa bond ne wo se wo kipi pa wa le foforo wo bond foforo ba bi eti maame ye hye kwanya obefa so na akwada no ubeso no mu na waboa no wahya ne kama na ma akwada ne ba ye we kama enti nkiye ma ne ngo na at least maame nso nya no wonti ase kakra maame alanga Adwoa ensama be ka kire fa brante wunyina kame ye sasa ne sayaro na pese obese ne kire me kwa ayi de kan kwa me asema wo kan bibiri sa no kese ne ho ayi mo yi pa akola we me kase se wo be kan kora akola we wa utum sa akola we me kita na che akola no me kita na che wo kwa me hawo akola we hu da toda nansan ya akura busun yenu ba busun yenu sa de kwame santem ya
It is 4 years na me hu wani mu da. E di enti na me so akola ne say o ma me kire me baby awo. Ukura wo me ni akola no kura ukura nya wonwa. 4 years 3 years na me hu wani nkura da. Na say kwa me enti take ya ne how is ha. E kwa be ne wa. Enti 4 years na ntu nkwa bi anim ntu fro ka na ba hwe nanim ana aye da. I told the few okra na me ni ewu. Me hwe se nkwa na bibia be favor so papa no ne ade kwa me wutu mi da place we are saying kanokore mame unje kanokore school bag kura kwa me what to be da school bag what to be da na nu wo me yes kwa me bag we yes what to be at what be ko bi ene mame ene eba ye bisa wo so ba unje oba no me ba cho oba no edi amwa no so ye dia support kwa mame ya wa ye bi Mama ya de ne what to me send me ska kwa me be 4 years say na me hu na nim nyina mama ya na boa me mama hwe akwala mama ya na boa me ai wana boa me hwe akwala no what you akwala da chata de obede yo no a e ba chobeti makase ba o me ska na me akototo ne ma akwa busara sa kwa no sri okobra woni wa wura wada teacher ni be na aso nim no ba bia wo ko school da be na akwa me wa be follow me say ye fa akwa we nkoto school wa so ba na sa de na wura school me say ko pe school amanada Mommy na te wana na. Manyasa kanokure. Mama chobeti makase. Kanokure manyasa kwa me de wo kanyina chiro wo. Manyasa. Mami se obetumi awo unje. Obetumi awo. Ya maame no mobufu a ensem mo kan ye bebre. Ensem wo ka ben mesere wo fanya ase. Oh me fanya. Going forward no. Me pese obeka na obeyi ano na o so obeka na obeyi. Nsem wo hwe. Ehu ya. 4 years was once wada. Mama, the entire say one man can say me, you be teaching because the mama ne kasa. So ka say 4 years me nko da, na go water so betwa meka. No kwa na meka. The entire o ka say the baba na de no go to school no. I right. Sata me wo camp meet member. But na go pon enim na the baba na betima kan kwa. Me na me send this kan man. No de akra na ko school. Nti na o me wo school mo. We say the baba adwuma be no e. O de pato mu say say the baba provide this kan. Adwuma be na the baba no ye. Wona wo send e o baba send this kan ma oba no. Na oba no akọ e de akra na ko school de me ko. Wo maame ne say o na send this kan ma. Akra na betima kan. Wo me wa fe de what maame ya no. Wo ba no na o kanya wo buwa. Me ti bi nta. Akra de ba me na me de akra no ko school mo. Mama, say no crebe dia. Wo de me ba. Mimi ni mo komo ne ba na Nyankopon le betima kan. Mama. Say na mama ne kasa no. O putu pressure. So what ya say? Na musu tie oba no so na ni mo ase. 4 years mimi mba hoda. Mama na ya. Mama ya number no. Me de mitimi mpo frɛ. What store say? The number on my phone so metima provide am so ka so pa metima yi na number. Wo de yi mama ya number. O me phone. O me phone so metima yi am. Trans obey. E wo so ye frɛ na ya. Ama nti ne se bia de nti a o kasa betina se kyerɛ sɛ na ohun anim wo. Nti ne ye ne se bia. Ka wano tum na pa ka krachi wo kasa. So ba wo kasa bebre. So kasa bia meme mfa bibi mba anase se ya. That time wo camp mama ende no kra na me nko ho no. But scanner de meme na me send this scam. Me send this scan even kra me send this scan send e din aka e fan to akra. That time me nya team foforo. Me be se me bo team no oye. Nti na me a new player o me team be fie that time. Well, who many won't in a semi found. But Obeka no cry, a crowd bit mechanical. Men, I may send this kind of man. Said, don't be your own for dean winning to know. Or Ponkas and my feeding number. The ending in a bet. I may call in the presence of Fabia, who's a minion, and tell by Manicasa. Me to be Casama Oba, Namin Tompa woman. Me never me and Kumasi Krum. At Tony Yamano, and what the Comacolano, and I'm a far bass boy. So Obeka no claim Quandia. So mamma yana na nka rokro. Mama na bia on ka bibi nchira. Na me say mama so say the band dey provide dia. On ka adwuma de band ya baka say bia adwuma say no way. E na o de hwe na. Wonu oba de tie na adwuma be na do. Onye adwuma dia. Me ba mama ya sa creators school na wo de akwa no koto mu no. Mama ya no akakra na ofiri ba yo. Ofiri akra na no na e ka. Mama adwuma be na wo ye. Mama. Okwa akra ba. Na de akwa no koto school mu. Me a. Na me ba cho wo nya botre. Akwada no wo papa. Ofiti ya wo de akra no na wo international school. And I would not go to me. Meanwhile, papa bobo on your juma. International school, so maybe I was so. Sabi. You will school say what from ya mobile with your quadana qua. And then 25 Ghana cities. Over person near juma. Mammy, what your chronicle to school, papa money, also money bank on Pesta de Banbequa, my school. Hana Casa, Kwame, you walk and Mamma, me see the fact, maybe for me, Champion, your man in Quabai. Me, I saw my baby 7 and 10 years and 1 American. The sister may be far, and the family beside her.
me man ko sa school no kon che say me friend bi te kwa mo ka che me say ohun say enkla ne points na me ba no di nkola bi o krom kwa mo krom achi a omo na about which be say school kwa ni wo fa ho enti na me yem hye me say na school ayen to wo fa ho de ai international school betim kwa be fa akwa na ko baby enti se me be fa ne ko de me man ko sa school enti me man ko school me form nyina me woman na me ne wo ona ma keep form ni nyina school admit na ko ye nyina hs me ko fa ne free ni na nche a e ho no be ko school our affords a first could be lab place or tech inside on. I want to make Kwame Yenshe, Mamma, Wada will matobe to be in a young fancy, and at Tiago one at Tia, also friend on fat, so the different number friend, no fat. Tiago, your best, Mamma, and I me patch, I'll come, members, the person so say, do I want to know or share because a boy near fucking boy. Mama, me phone in a kutemi chant, me phone any money a chain in a boho, a chain up pie, and my any moon. Or frame I mean to minfa. But no credit me who the number now before be phone now me dey afraid back no catch and say mama me say oh friend but no so onka say me boa me twan to mama onka say make an nim say onka say nim say ehun ya kawa kuma to ye moate ai kwa me asa wo ye ku kakra unya mrantie ne bi o mani so wo hye ka ka ba ko no ka duro me be sra wo alanga joa ese die na wo hye free kwa me 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 che say ono no me no kra nya sa ada e wo na hu ni asem ka ba kra na bi ni so wo hye pa wo mfi wo kra se ne awotie ko mfi wo ko be twitwi afa so be kwa me wo form ti me sra wo so bra form sa bi wate enya ntiase e ba na nya ba wie ma ya busua wate ye hwe sika wo de ma wo ne 100 Ghana na what bia esom na what bia no ebi eno de 100 Ghana no de baby akra no ko school no de so de bia na 25 cedis nti efa no say 4 days na sa 1 million na tinka sana on fa kakra nso so me boa na so we ne sa de na say ota de ba de on fa kakra nso so na nka on fa mra we no 1.5 kora ye on jo kwa me wada wuruma e ma me kene o se ne 150 man na watch bia ama mpacho me de mini problem ya me ba say ka me start 100 season dada na o ka se bia enso a ama ye bibia fa ho but one time bibia fa ho say minim say okay man I am so de maba say ama fo nim say de me chewa bontin obi be gina be ka sa Tiago na enya hwe man no nim story nim no say me de 100 series ni man no ana o ka che me enso a remember come fight the bia kan ma mama bisa na say da men waka tell say oni kokko on kan tell me say nso da nti me say you okay with it and I say 100 na ma twa to oni 100 say me nya bi wo me ho na bro sa akra chenchena 100 na me de man yo me ye bi man bro sa on ka say Tiago ma me was 150 was so wate enti no na so so me 600 80 so ko na nim ebeboa wate anti no abusu ya de sa komo we ye de besi Tiago men kasa biem wo de hia ne se na wotwe no ye be krata na wasan ye be san bi unya nkoyo wo be san ye be san no so wasan na ye nse na wo na wotwe no wo be pesa wo de be fa so ne de ama no ana so wo de be man straight ye pa dance enti me de mini problem bia metimi de ama mo amani sia so for now be ka me so me chema di mi say se ni de my busy kakra me free camp bana e be fia mentimi ntina sa o se me ba ne be didi ntimi supporting papa ono ni studio tech junction ni so kotwa program bia me editing e bibia wa che me da na timi so ni money ye enti se be senka akra ne won ho fa bia a month or 2 or 3 months be send bibia ma no se me ho to me na me relax na me be fia me ama be fa akra no but o ti ase yo mama the work ni sa wo ye okay me boa akra ne hwemu ne hia na me ka Tiago no Tiago eno an na ye de asi ye de asi na wo betwen ye wate sorry say but wo betwen ye na ye say ye yi sam komo no ye de afri ho ya sensan krata na bibia aye kama me nkoma etoso mienu ma me nkoso eye tew ai ajia zenabu efri kononwo ena ene waba beka yensa ena nkomo ya yetena so eye Farida ya ofri ono so fri kononwo sa ena enra obaba beka yensa oba edi nyina ne sa wode brand bi atena se wo ma twetwe mpana eba bam na panya bana first for ebe mu no na che se ayeboachi bidini emoje tuo nyinse ni mu abenedie koden na baba ife hu ene ade nyina no wa breyie na so busuafo na so ni mu
and na yɛne na se ne kasa ye ɛne yɛto yɛn nsa ɛde frɛ wɔ ne ba no me ne wo kasa na se no ɛwɔ ha ti ma me nkɔ na me ma Haja Zainab me ma no akɔba Haja salam alaikum wo fe papa abusia Brace 104.5 na Haja Zainabu ɛna yɛne ne kasa phone no so ya Farida de na ba ha Farida emoje tu no bosome enso nyinsɛ no ma me ne wo fe yie ma me wona my catch so wo fe too much and wo wura no for say ma me wo fe what do you feel saying 52 oh wo fe do wo fe na oba na wone Farida nyinsɛ ye no wa ma bi Evangelist, and no, I'm afraid not only fear. No, if you're maybe by an sanka. Okay. And I'm paying some friends and go on rushing share me. Come, I say. And was it a more one to Obaa. I don't so con I will need to see I did with Nicola. Aha, correct, maybe. Away. I will tap a cheek. Okay. To went to me a meboa. And yes, she wabba. And not so born a breakrano, not Farida, no de bow. Ain't in wabba, ye quaba. Mamma call Farida so. Farida, oh, yeah. Me ma so akwaba enra wo da ye na wo da he acham konongo enra wo sa kokonongo na se na minim se wo so ni baabi da baabi a madam for ben china me ten ko entinra me san ko back to konongo wo te wadam fo nchen me patron madam for na moje tu mu na ono no like ono ne ba ho no mo na boy na me ne nyam no beto no na akoka che ne ma me se be ma foforo me nche ba cho sa be ho na ukoda nra you and na wasena ba se be ma na ne wo akwada no wo ma me ni me boa tu ba bo wasam ne tofa bo bo ne tofa ne ne Haja Zainabu ha na ye ne na di nkoma fa ho wate ti start e wa cho mami a woti we ne ba be my friend Suleiman Moro menene tnae menene tnae no na yete kama me nimme me ko no ho no me ko mo no timi sisa ne ma kama me mamesi eye bibia tmami like boy ne ka che me se o person kama ne wo na down for bi ni ne girl na ide anyem ana me se me nya krado se me wo ana boy ne se me o person me wo na o ma me se me wo a obeja crown mami scrampos na kan no manim se me wo a on de opene na na nto obeje akran mami kasa me patcho ani e mami trimi ye me da se o se me wo kra na boy ni na ne kra na mami no ho no on because ono ne mani etu boy na me ne tnae ene ne baba ba ko pe afa yin se ne ba ya me 2 months ni na me ka che ne ba no na ne ba ne me nyina ye ko dwaso no ko twa scan na say me nyim 2 months that time na asa ni suban bi se ase entokan ketenkete ntintokan no musa ase ne me ba ma mi ho ana me de tu ma mi nanim me ne ma mi bi a fa me fra ne me soa man se abusia tenten me hu no me de me ya me soa na me de ase me ko tu ne oni mi elu nyina ekọ ma mi no na ma mi so oni ba ne be de ba ne be kasa na ne ba na ba be ka cha ne se mi di ne ma bebre ne siesie no entina ba oni ne ba ne be kasa te oni ne ba ne be kasa no mente hwe bio ana mi san ko ofio mi san ko ofio me kasa boy no ka wo fi mi ana mi san se na o ma mi we na o se ma mi ne ba bi ya ne ntino wa koda no ho hospital ewo ya ko ho no ma me to ama me no hospital na me de tu na nim se esi a me nim de ntia wo ba ne wo ye sante ene baba na nye den en kasa ma me efi ma me edu ma me se an one ne be kasa na oba anyi ma ye nja no na me kra ma me na me san call back me fra ma me ko wo mfa anka menta ne ba no enti de bi me wo ho no ma na mfre ne ba ne se moje etumi o ana wo se moje etumi na sia mo hospital ewo Odumase hospital ana me de me fa aka na koduru anche bia no so bae ono bae no ka se na ono kra wan kasa me ho na doctor phone ka se ade me de duro aka na me se da bi me fa duro bi anya de enkan de ono na wo se me ko yi card na o me de be yi folder no me re fie ma mfa na se me san mechi obi ansu ni wo abekwa kwafa me sa ya nkakran yes me ko kwafa folder na ma phantom because tare na se me nyina afo me ba ya ne ba no ko be ma na de okọ ana mfa ne se na ade ntina wo no wo ba me nchen wo hospital wo nim se me ho mfa me ko fa ade ama yi folder na me ba ya awoko ana o se ani na on de ontimi ntina ho ncha sa ana de okoi
na jono sumi nkita sika bia ana msan fa aka na jono mo sin ma wo de na no ebie ni kwan san kam sori nante ma me san ya kudo sori ye efa aka ekodu mi kodu na be ma ni ho ma mi ni ho na ma me bi eso aba ne nchen wo de ntumi bo kokoko na obie ana me sin ma na baba wai ana so baba de mi hu no me ni guso aye kanana baba no ye de e baaye ana o se baba Farida se mo je tunu na Farida ade asa ti wura dem na da na ade chia na mbane de wa hospital ana me so me wura dem because mo je ni tumu na me kwada na ade chi na man sorry a ntimi wura dem mami anka hwe ne ba no so anka hwe na me de nka no mo ho me patcho ai mami anka je ni tuwo ada ne na me na se mami anga na ka se me fa buta ne nsenso na me enhwie ngu mo je ne nso na enko mami na ka sa mami na kai ana me senso ni buta aso pa me patcho ai baba ni kura ya dance baba ni mo je ni tum baba ni so on de on timi meka timi ya me bra mami no na mbai o se me nsenso nhwie ngu mo je ne nso na mo je ne enko ana mi ami e de mi ami call like mi ami ayi asa me nantin kakanga na mdu kwa no me ha na mani su bri me because no je na film ho ne nyam jacket oba wonyam na me fa madam fo bia ya fa ni solo na me solo mpa cha wa he ana wase o wa ni ma mo ho gas mo na me se slow mo je tuma mani su bri me ntimi slow once mi hia o mo ana wase ne me ntena ho ntimi hu se me tena se yo se me yende yo me ni ti ana mo hospital ho ana ma boy na nka se ne ko bo obusia ana o ne ma me ho no je ne ma me ntoma ne ma me so dress de blame nti ade chi ya boy ne so amfle me fra na onfa ma me so amfle nti na ade chi ya o mo je me to ade chi ya no be yumre mo na me hu se boy na ba boy ni ni apani bi a fa ni alaye eba ho no on ba na me gina ho alaye kwa na busa me se na Farida ho te sen na me se ye na alaye na nka sa ni bra apani ni fa wen card no ana o ken kan ye so mo na data na me am nka sa ma ye mra kra na o da me mu so ye mmle to mo se betimi abansa kra na be se saa yi no mo report no mo tregu ayinum alaye na ken kan no na alaye se omaba ense aseye mo ba ya de ntino omo pese me ho tese na me se me hoye ona oni boy ne san akọ to oni boy ne san akọ na me friends me ka so ba so be hwe me ona o si an o chena no pa o be ba ho ayi baba no be duru ye no no o mayi mi madam fu na akọ kokọ bosia sometime nya na o tefa that time na madam fu no madam fu stolo no na me meeting nchen solo ni e wadanfo me patcho ay wadanfo sese why madam fu like why madam boyfriend na wadanfo why madam fu o ma me wo ba besia wadanfo ne be ma won ne te dem asama na me meti ne dem ba ono na onto na ote ne bra mo gas mo enti solo no agya ne dan amawo ana wotim wo adanse enti no me fra mami ananse o friend ne ba o se ne friend moro sa se no minim de o de friend se ni nua o se ba o mu nyina fifie ba ko friend moro me fra moro no moro be ahwe ba bia meti o ba mi nkwan na obusa nti wo da he na me se ade san aya na meda woni be ma foforo nyim enso be ma foforo da mu na woda onu na mi hu ba bia mi nkwan kwada moro se mi ntum friend dem na yin se no yasem we di anu odi o eti de na koso nyina wasi no ohunu bi me patcho an ya woni baby da woda be ma foforo da mu no na woni mi nyina na oni mi bia because ne ba ne bona mania bia ne ba ne ma na mania nka me friend ko on fa oni bibia ma mi ni bibia so modiam na mo to so ate be ma memra agya zenabu me mo akwa babiem ye ensam wa ye ka fa hwi anya de agya zenabu ensam ne nye de wo so ye oba o for me ho so do sa pe so sa de ne sa wo me fa no me ka wanu tum wo so fa no ba Farida misi ni panye nipa nyanya abotre na bisa wasi yasam wo so tenchai etoto bo ba park no so agya zenabu na betumi ayo ba yi sa wasi wo betumi ayo sa kantam kura wo the Bible to am do me nyesa wo ba foforo kura me hu no ono wa betumi a kire de na me ne neti nyabotre ababa ebo yi mama kwan be na afa so hu no me ba abe mu peni baba mu ne de afaden pa baba man ne de na ba ya eno se obai ma wasini o am so no free he na ne o kire se o ye frafra ni am se de nyame ase
yo na o papa mo te hen no so papa o Nigeria o ma mi wo sirim no ma mi ba dwuso e be fa enema o de kwa no bia o so sa na ti abe ma si die unyanya asu but ye hu a wona be ba ya da ko die age se ye ya ntam ne ko hu obusu o papa ana ase wo ma o se ni me ma o e ma me na na me hana na da ko ma me ne wo ma di kasa e na hu na ni mu Mami anu akasa wa ina mso microphone akoshe inside. Kasa de ma kasa de. Ma hu na ni da. Na ya. Ya wo ho. Enti nyinsa asema mama wo kan. No kure ni me ka kire me kan bi say. Me de wo nyame boa na wo nyim na wo a. Me de me na de o me nko a me nchin. Sabra no oba ne nya anyem no. Na wo nyim. E na wo sha ase na wo kika wo asem na tesa wo kura wo peba. Wo penana. Openana ewurade ajaze na ebe correct se wono abai ohun gwala nketu bebre ni nipa bebre wo minche tu ye na okache ni se nka wotimi wo a se o manchire ye nachi na yanko ngomo busua na ye ntum se o yensem na se nyense ba na chire se nyame boa no wo a na agye na nyina yo na mutimi wo sa wa bra wo ba na nyane ho ade me kire se nka wo kire na chiri kwa na ye nko ho abusua no o ka sa kire no me ka kire no ono ani mama oba me ka kire no kura sa wa se ka sa me ye kire na me so ane ba ne che no ana o ka sa wonyi ye kire da bi oba ye na mu no na de bia me start me tutu na no me busa no abribia me feel say me hu se na janie enti ye bese wotimi ka kire me se omo de omo ye sikafo na wonana na tete no enti wonim hweye aprakura wonim amakokura wonim twi da kuru bi mi yi mokodi je na gu mu ayuam na msi twi ose ma me ntwi de se na mse yiro ho kakaka kra me kirew sai masi apo asemi de me kirew me kire wo bibia ye na ba ne sai na woyɛ sikafo na wonim bibia wonim aduane ye wonim hweye aprakura wonim pra ose ayo ma me ya mama anya hwe ababa we na kasa men Canada ma Florida me ma esimisim nema enu ma me enu ma ne ama me ne ba ne di ne ba ne so onu agya woni me kwotwe na woni mu twi me ni bibia e woni me kwotwi ene de wada ma me nse wodi me kwoni je ne bo ayu Farida wada ne wa no ya we se me ye agya oh Fari mama me nkam ode nya botre wai me nya ma me nya botre wo si ababa we se wo ose wo mo ya sikafo o papa ya Nigeria ni ena wo ma me nso so eye north sana wo boy ya Farida ne kai le ka kire wa na leta wo ka kire me ba me sa Farida wo ka kire ma me sa papa ya Nigeria ni Pacho anya mami na mami kwa na ndi anya mami na aka na wa na aka kire sa me ka kire me papa ya Nigeria ni a me sa ko fa mami bi em soa e de na ba wo anim se eni ano ndi nkomo se de bi a wo ba na ye no mani nje sasa amre na mami se wo se mo yetikafo me pacho yeso wo di alamisi me boa ma no wo mami no ka kire me Farida no se Farida ne hwan ena me bo din na me sa kwara na wo ye nchen ha no wase lamisi me ye kuro mi ni se wadi Farida lamisi o se Farida wo ka kire mami se mo yetikafo mfi yesika wo pa na papa ye alatani Nigeria ni kese wo pega na ha papa ewura anya no kure mami ko na me ni nkomo aw me ni nkomo na wo se de e kwa bia na mami ni nkomo anti na fie na me to mo chen anti na fie o sore na oyi ni nema na ato no na wa friend ba be ma ne se o mayi me nema to Farida ka cha Farida do anti na ko pese o penti wo picture mama anti na wo mo se baby a wo free ye enya no kure anu de wo ye no ka se na atene brother nchen o Accra enso so okotena ne brother me fa no kwa Accra nti wono ni boutique shop e wa Accra enti me kunu e wo baba bi e friend Nhyira oso boutique wo nkran me kunu ko wo ma me ba me se boutique no wo dia me kunu e wo babi
ewo a friend praise na me kwaji abofra no na me de no ba me ho enti abofra no oba ya na abofra na pagya kakra ti samre no mu no ka kire me se ne brother na ikwa brochire na ne yire no ne ne ma no kon kwara ne yemienu na wo ho memfa abaya no ma no na onfa ne nko ho na omo so mo pa kwala na me se dabi me kwala wo me ho me ma ne mfiri me ho enti me pacho nura die me ma no kwa fe nso so oye me kuraba madamfo abia me kunu wo no madamfo amekwa me ne ye bibia wo ho ono na me benya aye na cheso ni me kunu afa ye funu aye den awo ena mani ji akwara ono na awo abaya ena me kwaje no so enti me kwaje abafra no me de na ba ye me ka akire enti me ma na mfiri me ho enti oye no ase ne me kwa akra meko ewo mu amama otimi kwa akra ebi okoshemu 2 weeks na 1 week na wabasa na abusua wo hode a enye problem ewo mu abusua otimi ko na waba no de enha adwen se wo firi baabi na bae enti no de enha adwen eti ba mi ma mi eti wa ka se wanyimu o penti picture bi kire wana eye mu se efie ye baabi ofre ye eno de eti na ma mo accept na na dabi kanokore me ana me hu no na me feel dabi mama dabi oso boutique wo kan enye saade Nigeria enye saade no tina me je no ana me ba de ne bae no Obaa Nigeria ni eti na ye woni wo ba no se fie ye eti ne mo nye ne mra na mo nye sika ni bi ni mama dabi mama mama me pacho e man famani antu ni pe bia de so kase no ne hia nti waboso se me kire kwan e fa so be di mi nsam ne de e ko ba ya odi free me nsam wo hwi mu se ko no kwa okurum ha ya no wo mi hu no wo be ba so wanyem na me se de yame asinti dwa so ya waka so ne me ba ne nyina akotwa scan di eye no kore o mi nyina akotwa e no mba ya no mu se wu enti mini ho me ba ya no na wonni fie ana me se Farida won na baba se okọ no se ne bra afre ni nti okọ akra abanti okọ na mofra ne baka kire me se omuhu se okọ dwoso abakohia wo maame na mofra ne baka kire me se omutun so agina se ho fa akra aka na me se bia na okọ akra ba enti enumu no na prako pa na me ba ne baka se namba bi afre no na namba na afre no obuza ne se Farida ye ne de ya no so ye Obaa one ne tie eno se hey boy Obaa ne ne tie sesen wunim ne se no se me ne nyim kora no se nyinsa no wo ne nyim obi a me ne nyim no wo ka kire me se wo ne nyim nti be ma foforo ena fra wo ba no ebisa no Farida ho asam enti me de me ba no elebo me amane na me so Obaa Farida wo nchen na wo kwa wo ba enti se nyinsa ba mu a me de me pe enti ero na chire no me so kobusa Farida no na dane wo ne no kobisa Farida asam no na dane wo ne na abufu anu de na me nyina ho nti wo baba no se Farida de abufu ayede eko Chano me beti se wose oso Farida de abufu ko sabra no wonyem na wonyem me beti se wose me ne ba no me so won ma me nyinsa ba ya pam na firifie ho no Farida asama na bo me asama wasi kan de ne wo de ne bo abra wo me ba cho sama America se boy ne be busa me sa asebo na me ne kunya boy ne wan busa me da wa ma bi wa mama hu so se na be ma ben and friend o boyfriend ne se wa no mum na ne wonyem boy ne wo musa me da ana won kan che me so obi afle no won kan che me da na me ko fle maame na me ka asme de na yeso ano e de ne ba maame nchen maame ni omo ka mo se officement mo se ne mete ba na mo si wo ye onti twi papa wo ye frafra ne da na onti mo si wo ka mete ba menti minka oni me so ana e ka mo si ka che me so ana se what ni bana de record me aba da chile ne say boy blood ya fle no say oni me na fa ye funu akra ho enti won twe ne ho ye de enfrem ho ne bana se biem ne ono ne ba
and I'm catching Miss One and say, no, can't you, my minister, on fan a banning come, not the banning boy recording, no fast anama now, friend. Now, Mimi will say, a snippet number, and this are mean Jindy. Mammy, that time, now mammy, so on there, want to mean friend about now, only time when your time of a friend on friend bunny view. Farida, not Bama Bay and a fresh boy. Never to me, Farida. Ma, or Bannon Fad number beyond let me, or more record the beyond Farida. Or more record the beyond on fan number beyond me. On fan number beyond them to somebody in the car. Farida, well, we are ceremony. Farida, Farid, Mammy, make a Farida some. We are ceremony. A cerem amra, a mamma near money or walk. So when a bear mouth, no fun at sea. Oh, someone just 2 and 2 now and now what can want some. Someone say Yakwa. When him say Yakwa and Yakwa. Me pacho and Yakwa and Yakwa. See it now to the Mepacho. We Yakwa 26 years. And now someone in I would see. Sam Bama be a fetchy. Afra Bama who wanted to what say. One no more than no one. Me pacho, number now, also a friend. Boy, no more so uncanny that almost I'm so proud that will be a flame on Fanna Median Chillen. Mammy, I'm a corn and chairman, Miss One. I know the 2 men you say. The banner record the Abelani says, say, oh, I'm the poor banning Chani Bube for me. And the Banaka Nipper for no. And as will be a friend and pa, or you know, manning a day, and Chile. And as will be a friend and pa, and I record ya, or you recording in Anchel. Penphony and said, Mammy and me and friend Banner. One friend about no queer was so to say. That or Cobo this one a money. This one by any book of food or say, or catch says, I need to say. I never me bananium. Mimi didn't attempt a pamo a yano. I didn't say, or by no baby Sam said, dear William, a yana see me there, mamma. Me banner I read a steward. And to me, Pantem crack on a dear, my own was if Farida say. One a babaco. Obaka and Minians are Simbianca. And I'm children say, I knew more when you know. And I would have said number for Frubia day, and so our friends and you say, and you want no Babana dear, a one no sabo in a dear. And to one if I read in your coffee. Woman in our coffee, and Momoko kind, and my Falida, no my many sabe catch them and say, what felly. And the Casa on Cracker said, I mean, Papa Mitchell. Now some no cut here, Farida to Hubby, or ferry. And me and I'm seeing no problem. Sunny, Obi kind, Mr. For yes, and I want to buy white bammy, Babamana, because only Kian Fred and I call me Frocano, many Nebanim station. Me Hono, I don't know why, me Hono, I don't know, me Frocano, because I call no, ye ban swan, you're pursuing your moon. Near Bama Crop, you will bear my crop of Fred Baba. I can't so, oh no, I can't. Oh no, I just so what do you mamma? Farida, Farida, what do you mess up? I'm so what I will say for Adom TV. So, and I am brother, Yatsana CBM, and come on back and say and run come more. Ya Yatsana, so Farida, ya will free corner more. I and then now what dinner some what day a buy, yeah, what buying in an or bonus sick. Asubuo ene bema wone na wo subuo se wonyem ye bra wo fa mu emojatuo boso menso yenim ne kwate bayira ho mam wa wo awie abusua na nhwe akwada no ene no de case no wo de ebaye yato ye nsa fra na se no ene bema no betene bema na mana se ne pe ena aba haja zinab ya ye ne no etie enkomo no na emu nsam no eni susu Debi mame debia mekase wodi card wasamba na woni bem yenyina wachi o ye fra fa no no oba ne wo beka ne be kire se de o kan ye no eye no kura na sanya no kure Farida bema bain ena fra baba so no onyam me ba cho me nim onyi na mabia nchele me ana mami so ye record oyi nchele me na de na mami si me nim so ani na ko boy no Mame, nipa do wafra wo ba no straight. Eye de no nya wo ba no kra number. Number no phone so. Me phone so. Wo say, okwa no ofre na, okọ so tu kwan a ofre na onfa. Eh, e bo tu kwan so no adum no. Nti da kro ofre ya no pa bi. E na be ma no fai. Ma.
so enti one na nya nkasa na be ma ni yi number Auntie, Nanka, or Fred Farida. Anna Bellman is a Farida phone soon will number. Some Brenna, some Bellman Fred Obama. They want your Bellman Fred Obama. Not Farida way. No, I cry. No new banning. Oh, okay. Farida. I don't know someone who could be one up as all the day. I saw a smart Mama. Sir, men kasa abofra no eye wo bi ba. Wane me ba tena ma hu sa wona wane me ba no wo ho. Dia me kan de e ba betwam. Ti sa wase. Wane me ba no na nyim ya tamre na odi nyinsan ba ya wo sa ba ka kire me se. Nyinsan na se man kan kire so nwura dem fa mojeturo no kwada o. Asam na wo kana e me wanwa. Man kan kire so fa nwura dem fa mo me se won fa buta hohoro baba wura dem sha atade no so wono ne bag na wo be fae. And over far bag no pay. And Tina Sadia, Miss Baba, Miss Atariana, one and the hospital. What you need to move when you would tell me what I saw about time to my windy machinko. Oh, yes, sir. Make one hospital, Banaba, but catch I will say, what about one about the chair hospital? I catch them, say, and I'm I was there be or cartoon any boy be a brandy be one a castle, Mabano, or cartoon any boy be a hospital. Now, boy, no, na, a holding in near man, now, what they call hospital. Hurry there, Bema Ben, to only the country I can. They ain't no, any boy in a fire or more quine. And I'm saying, Farida, Baba Bayano, no, Yimi, Baba Lipa, or dear Niman, Mr. Forfra Babano, yes, so for Penny. Bis obeying and a singing, some episode be so almost about you. I mean, that's it. Yamin Shira. Mammy Miss Ajia sent me no be. Ajia episode to Tuanoma, or the chair as a young man of my Kurudin. Because the deacon, Ajia, which any story and ask more kind in a Chishimason. Abaya me at Ajia said the Baninia. Watch an answer, Massin, so I took under that. But Abaya is so say war for car, into your Wajian Chilumay. I meant to Conongo and run a friend is some more diamra, none the Emre. I just said, maybe also for Conon Nebe. May say, Baba, no one Nicono. Medium for Conon Nebe, Mammy. What you know, do my me or fuck me free Conon would never. Mean you would do my semi for a car where I quit. You didn't want to come. We do our set a black. What has I was ring a me? Mamma, Baba, Mamma, Mamma, she am oh, Miss Moon. Now, what do you know to the summer? Mamma, Baba, walk Omuko, no more tapalai, and Rata, my friend, or never say bra. Now, what China, Farida Queen, medium alcohol. No, I say, Mimusa said that Ben and Kayan I am Nanko, but now it's a Bomodia Sawubeba. Na medium Sorano, pa, and no me meko, your friend, where you catch us a foul banner bra. You catch me, never body, more kind, Mamma. No one if you man, no one if you are. And you have been seen a Farida who knows I am took on a woo. What is a Farida who knows? And no one wants some. What's a Maocano, me, because Obano or Ba now a bedroom baby or no dim combo into winning baby or bedroom. When the winning so a bedroom, winning say a bedroom. And tea or Casa would never bar, not just say, what's to Tuanoma why day. Adia question toss me no and be free Adia soon say. Adia Abra Abaye a way, and you na bedroom say a colawi a druping pensue or none on what dim fee say. A pacho. One mum or da or by few catcher me say. Whenever I buy Yams and I say, no cranning a man in me who need be, and to me, nim say, until some Nayan may be one of Fran. And I say, and Ramete, call or phone. So they know him say, I will cry. You put my limbs and the foot when you may know what they will. About your bread burn or back at your saying, Mamma, every burn or back at your saying, and I do be our buy a home. Hey, no catch them saying, I say. Farida, who catch the what season you send us say? Me Pachano, Cadena, more than need 2 minutes. And about me call on them cast a man, Baba Wayne, and I'm churches and much. Me was one chance and much and a baba and buy. I don't say, Farida, sans one boot a shoe, more than a son uncle. I don't catch a baba say, Sat I ever see none Farida uncle.
ana baba so wonder obefa ne bag mami I was obefa bag mami asama wo kan ni was Farida aba bra o was say me say baba ni wura dem fa atade na wo mun ko hospital because ma wo ya wane na sofo mimi sadia obefa ne bag na mami bajo mimi sadia aja mpacho so ye muslim me fa cho ana Farida so ye muslim na mpacho abaya iso ba ye no ogitu mu se oba ne so onwo wo se onwo banana awade ne nyama mu na ankamufo ye nwale obi owo ogitu mu so se wonwo me gitu mu se won kira ye ba bi o papa won ye nya no ho ade na won mame eno de no kura ne nyame enu no sa pepepe na me kan no eno na waso papa ye say wo kina so mame kwa ha de kya papa kwa ha abadwa mami kwa Farida so nkono so Farida bilonia Farida na mu woskasa ana wo sesa afom aduane di mami na kan mami mini enye Farida mami no wonni nkomo Farida o se na oda be ma bi dem me patran solo that time na wonyima na patran na nyima moje tumi onu ni nipa obua me ka ba atam kan me nyima bia me nenam apututu you say solo no no wadada me patro da me yinse no mu oni me ndada ofim sa me ko woye solo no wona da patro da bi solo ni me ndada obadwo aka nsem bi na so wadwene ni so ma me nka nkire wo o se so ba anyima obi ne ne na basa no me ko wachire solo ni me ndada solo no na da oni me ndada abadwo ade twato amede twato kwa no maami we Farida o shase ne akana asem no o yusu word bi maami we na pese bisa Farida asem maami na otene nchen ye friend say me pa cho ye friend ma because na ye friend me say ye friend say Zinab adentina one maami kasa o shase o say maami we o kan sa asem no sa me kan ma akoma ku 12 Mami we nko a na che se woni mami no wasem dada na ya no mami a wonim ne din na woni mami panimu sei kasa se ye ko na yi mu kura abadwa se oba enana no na uyusu mami we Farida obi ka cho se umu ade obeje adi ana umu mami na osom sei pacho eno de man ka say ye bae ya wona mama de kansa because mama ni nim no kra no so aso person dan ansem na ni mama ni oba jo amawi Farida ujitum sa kwada no eye mama ni banaba ujitum ni bisa umprensa ujitum say ye baba ba mama akwada yi wo se efiso onyemo ye akwada na wawo no nya nna kura wo ba ha ka wu no da Farida evidenti na woni baba wo na 2 years ni wo fa kwada no kwakere mami nka woni baba na mame me bisa wasam na wo yi ano a na wanya botere wate mesa ba wo so Farida wo 2 years ni akwada na papa enim akwada no edientia me pacho edienti ni say menyamo no omonya o ma dwen se omo ka me belay me ye mo operation na me da egi ni nyina me frɛ mami ti say me voice na wakate no mami ti say me voice na wakate no e mami de frɛ bla bia ono so na oni moro ne na omo nyina fifie ana me frɛ moro na moro de baba ne papa nua e na mama e se ono omo papa no omo nana ne firi so no ono na Farida mun sem we die no kwasem firi so ase so futro ho ne wo kan ye different from the mama yiken mama so be ka che ne senyi nsa na se anya no kola big mama me mo akwa aba anya bramu na bebisa mama ni na se question pesa ubisa wo mo mama sam ne de ni akwada ne ka different from the mama ne ka the Farida na se mi sure town the way on the mama ne kasa e kire se mama waje one day kura ama waduane e de ma ba bia tana wa on grateful kwasam on ne kasa te say opinion the size na me de mama we de me kan ne say asana no odin akola kasa sa enti no ase me no me hu ne say akola no enya ba ma no ba nya ba ma no ba o enti no DNA no ebe kire kwasam se wutimi firi ho konkran
kose wa na wotwe na se de agye kan no kura dia se boy bi fai efa phone no frɛ na die ne be kire because me Farida me nyini ni na nyinsa ya moja 2 7 months me de me nyini ni na asma me kwada what me akwa kwada very healthy wo de obohu se ebe kwa aba besi eno akra wo kan o se me kan ena na wasade atoso big mama na akasa no mama yenye kwada na egu a nyinsa ya boso me 2 7 months what me akwa very healthy eno ya se wo bi send message say ebia ya ne da but on wo kwada no bibi anya no eno ye HR so will be sending message say o problem you are facing me sir but on wo kwada no bibi anya kwada no which means say e possible mama but wo kwada no wo kwada no wo de be ma na wo no na be ma ni mu hwe na wasi eni mu hwe ana wa fo machi educate na ba na be ma wo na wo obetimi na chemanso ewura yo kwaku kin solo social media kwaku kin solo ya osi mi misa ayi yenu aba no adabi ayi Farida kwaku kin solo se mi misa o se yo onyem ye no awo ye na agia oho ana no ni ho awan o ka kire no na so no ho nso a ukon ho se nyiza na nam se ase no anse yo mawo eni ana so for asado be yi ano no ma me nko ahoma no so na memma eye moro papa eketwa your friend is saying Adams Mr. Adams memo akwaba eba Nhyira FM so yeah now ma your friend wa wie ye nya bone ye pese ye hunu enioma bi ase enioma bi ye ntiase about wa wo ba moro baba moro ene Farida Lamisi wo muntam asam no se woni mu a boye mu kakra ne nya mu ntiase ma da ne se me de minim o munsam no ho he because me de nya me no o mukra mpo na te minim o munsam no ho he ana me kra minim de ya de ne be nya me number nti mo maduma mo ye duma na me te no se no phone be ye ana me fa na o se umoro one umoro afanye sen na umoro sinyin sen ne nyene de nti men kasa ntire umoro na me sa me kura sa mo nsem bo ina no me nim ho he abafro nye se asem ya ofre ne ka kire me se o moja bitu ana wono umoro se na ho umoro so ansi nti men fre umoro na men kasa ntire no me se me fre umoro no umoro ka kire me sare na ga na kasa nye de en fre wo no are na o fre wo no umoro ana o be fre me nti men kan kire me se ono ga na kasa an fre wo no nti me asa na me ese wo ni nim ho fe nti me ndi ekire nti apablo sa yi no kwante me se ma ndi me ndi ekire bi abi nti na me ni ho ayi te emre bi esa be twem no ka kire me se ono wawo ndo fre mo no so a wonfa na me se ato me se mo ro so asema no ka kire na se me ka kire no se ade nta ga ne nye den en fre no ana mi mum na be fre no o be fre o fre mi ma ye den ti ga na ka sa en fre no ummo nti ni ma se mo ho ayi bi abi na chese wo no ti bi ma ye nkyeremu bia eye wa ne wo moro no ni ti ni nkyeremu bia wo sa asem we mu because me no ya do se wo de baba wo de moro o sa de omoro baby mo no ye no omoro oh okay I see yo ene wo hwe baba ye beda se baba Adams ye beda se yo masem no mu bebreti wo de ye beda se baba na na ye hia no big mama na uguso ya okay so for na na bisa yeah ayi kwaku kin solo ana se bisa no o se mi misa no se fade ameboa Farida onyem ye na wo ye no owu ye no maami be ma na wona ne we ye ne maami no odi nyinsa no ana akwala ne ko no ho se nyinsa na nam se ase no anse mawo akwala ni nie ana maami na anye ansa na wode ba ha na se onko hwe nkire no mama to febra pa choma anko oso pede yi fe na onfa me fe omuro na no no ni didi matam o fre na wonfa no woni mo mu fie o ma woni mo mu fie on se
ene na kwaku se menka nche wo se asa wo ya kolabone because unim be mo ne nyem ye enim ne maame nso ajewa wa tuda ti adentina nyinse na anse na wo ye no oso pensio adentina wo ye no wanfa kola na nkofi ho ama maame no ampamo no wanya nyina so obi ayede agina so na wo ka se me frɛ maame na onfa enkirebuo enti me hu ne se akola no ase ahomaso obi ewo nimu ana minime right ewo nimu nti onkyire mu ye pa na se akola we wahwa ye nua be ma na ye tum kura se ne ba enye ye because me ne wawo a me bate ho me maame te ho me so me wo ho wonim ye fie wansi ho da edie na epusi wa afedi ode ba yo papa wadawo ma yenya doctor ba ko wa homa no so Dr. Kofinti ma yenko na ye ne no eni nkomo about lady ni issue no so was wonyeme ye out of 9 months no 7 months was all bleeding and so a very healthy baby. Hello doctor yemo akwa baba Nhyira FM so Maybe also. Yeah, wadawo ma yenya ne ntia so wo konfo no chitichi no hospital. I am your fancy. I just say, baby, papa, na yenya wo edi efre. Me pacho wo doctor. Kofinti efre wo wie yenya bone. Eno ye nsaka case bi. Ewo ha about 26-year-old lady. Na osusu se wo fa nyinsa wo fa yefunu. Nanso nyinsa na after 2 months no, bleeding sa. O bleeding ya to 7 months. And son of Mojanicha, but our very healthy baby, and a bleeding no, and your sports there be a babu clot in the money dear. You perceive who say we are doctor. Is it possible, sir, or Baba for weighing in so a very healthy baby? Ayo, friends, my family, I'm moving to Chimue. What can I say? Bleeding no. Eye bru. Yes sir. Se saade a ene me gidi se maame no ye de ne ekọ hospital and also seek medical attention. Me be se me hu se okọ hospital ana se wankwa. Ame odo asema doctor bi sa wate. Me kwa me atono mama me so no ma wo me mpane. Tele bi ko ma moja. Wa bra yi moja ni tu wo no. Doctor de work any or say or qua or mojene to no ma one and panie no mo di nsu asine so still na moja no gusu to no for 7 good months asem we mu no kwe no yes say if be medical record say hospital no call ye no omo tro ne ho asem e wo ho no ba bi ko e bi ata time ni na no enti asem no kwe no be wo sa record ni mu enti be say me chese say ye asem no kwe say that the all can no cry na say no cry about what the hospital records na hospital call or call you know that is the first thing but say Obaa nyem obetimi emoja betimi atumi ne bia emoja timi tu Obaa ewoni say period no e free asase no ekopem na wie nyina emoja betimi ayeden etu Obaa enti no me no de e wo ho no mo na de ba no so different courses and a deba. And say a bastard is chess adena mode two mad time or money saying you check also news and Kazakano time now won't you say anymore 9 months and 2 million first 3 months and then the next 3 months and the third 3 months and first 3 months, the friend the first trimester, second trimester, the friend second trimester, the third one, the friend the third trimester. And bleeding no muda two no tell you best ya show to what bar hospital now see muda only in the muda tour tell you best ya show no kwebe faswa you best show quantity at the quantity will bleed medina time cro say first trimester bosom me say di kan na say dey to so me na say dey to so me nsa no and na your friend say would dey e ba na e be so edina most of the time say your first 3 months na ya na a friend early pregnancy bleeding no a be on na new cell per se then a say and most of the time a friend abortion and yes obi aye dey ya na say cut abortion not say obi akoda ba bi say new say them in plenty no your friend say yen from me no kwa na friend abortion the mode 2 a was our first 3 months the muna
abortion. A form of abortion. There are different types. There was certain abortion, there was incomplete abortion, there was septic abortion, different types based on said yeah, bleeding certain abortion and cardio. Do on the certain the percent needs a percent say. They do acquire now bebano, more than beba, the bedina to be die. Let us say, needs another so incomplete abortion is a means no, I say, if you are saying alcohol and the beer came. You know, so I know because most of the time, I'm going to take you. The Canada, a free mom. And now, the Bosonian say, these things, you know, if in the second trimester, I know most of the time, no, I am never issue the term abortion, and if any miscarriage. So the needs are not economic in the mood too. And also, I need anything there. It's me say a few times, sometimes you need anything that and then the third trimester, last month, maybe. That last month, the Obaa. Let's say if you have a free, usually free 7 months, 28 weeks air core. Now, now, I know there. Any because two most important courses a bit near side and it needs to be cool. Your friend say, Mameno, any according na first one, I in here by friend of Privia. I know you are not a child, no, I be deep a colano. The Aquano, it's cano, a friend is saying. A child and Kakedi, and I say, contrasting Siwo, I would not know hope, Nemudanering, Eba, and with you come, and with you Quacorazo, and about friend of Boston, the Shadiano, in me, a Coran in India, and so I will be a year, I will be also, and so it me too, to say the oldest socket. I say, old charge of phone out of socket, I say, no were two, a socket, a friend is a child, it's me, a child to be two, sir, and a mother be two, my menopause and Ketua most of the time. No. A friend is saying, you are quite in Yakolano, some few times it's in Yakolano, but they are most of the time a emergency, I would say, you do a theatre near Koya and Wojma. Okay, when you say, no, you were local courses. Did you on Edia Nama, I mean, not be war, not say, Quino, Edia Vagina and Mana cervix, no, and also to me, cause bleeding. And also making me a model to Obaa, Sebi, Ewo, your friend is saying, first trimester, a bit to know, second trimester, a bit to know. 3 months di exchange so ni na ho no me no so betimi afi aha ti sana modetu a woni nsem no sana tie aha doctor yeda CP ya ne doctor Kofi NT or your medical officer Konfonoche teaching hospital and no case yetna so from Konongo all the way ebeka yensa ene yetwa so ababa what 26 years was so fair fro out of 9 months no oblidi for 7 good months but always very healthy baby nana yentiase ene ya for Dr. Penya wacha ya say possible but was yenya medical records no ni hunu ni entia emuja ni tune for that long now so to me who very healthy but yenya medical records intino Farida o de on krata na ko hospital no ye de ma wo no ne doctor chiro se eye wo no wo de beba ne enyamu ntiase because asa won sam no enfutro wo ho kakra futro mame and now so we see the auto orphanage home meboa orphanage home bay nyank aston omo ben filling station okay yo a colleague orphanage home Roman for dia e wo Ashtown kwan wo twan ne nchai filling station wo wana de wo call ho mepacho udu police hospital na de ko ya na say wa na wonante de wo ko me person me train power de me ko central police station social welfare for bi wo no omo na de me ko social welfare okay central omo na de wo ko ye omo na de me ko Edi be na de call orphanage home Farida ti e fro orphanage home wo say Farida bi ba ho wo mo be kai wo ye be ye no investigation no jo wo so mo na je wo hwe wo no ba ni nyina nyame nshira wo mo nyame enshira wo mo e say no what see about wo problem pa ne say acho the problem is on nya akra ni die omo nya dey akra ni die omo say akra no mo je ni 2 men
nka moja ni tuma wasanka kra ni se ba an say dia na is akra na say mama san ba ase se ba no kwan ni be pie ni say de ni emrem omunye de no mame asema faride kaniu why ready so mu be de ni na ya hwe sa kwada na ye moroba oba no why ready sir kakra wo ho mu betimi atua mame bab akwaba mi farida si akwada na ye wo na na o meji tum say sanyin say no so say ansay enti me na dia mini problem mama to mu ba je na wahwe no mu de o de ne be mama nko ade a mehwe na boa no na nko akodi ne pa kakra kodi ne pa me nyehwe enti no de mama ya mehwe ne se wo ba no ye adwuma bai moro nanka odi ona otwi chana fo bi ka adwuma ne say ye no wa firi ho dada nti anano no se okọ akọhwe adwuma bi ne se wa nya nra me frɛ ne se omra fie na se na ekoso mame your phone bra mame wada woro ma yesra wo ba no osa no pe wo ba nyina me sei bibi egira wo ba no so wono no wone ne ba akotwe mpana woni o mani bo ho a wo nhunu wo so be na se wo nwoma no na fe de no wonyem na wo ba no ye nsa ye hia wo ba no moro umur usade baba osade jay Van Dijk on dead na school on dead yai ubani dino no kama no ko school no na boys ne friend on dead eh enti wo hwe ehia on dead wa ha da be na ade ne beba pacho ena ye benada ye hia ne ha pacho be hia ne da be echina ye nwa na ye pe ochina yeso wo ba nyino ne nam kono wo ti ehia ne china tama me ba ehia ne china mate mama wada woro ba wo si ehia no mate mama no ne ba kwatwe mpono wo de wo ya sew mate mama abusua ye da mo ase ya me di mirika ba no ne se de o mo frefre me phone so no na ene de na wo ka no yo mame eti wo hwe ye ba ye hia wo ba ne chena fa ne bra e chena wukuo wo ba wo mu enu nyina mo mra abusua ye da mo ase pi ye da mo ase mo nyi mi toothpaste no na abusua no kwasem se enu ne nkobo ne nyina asoso ja na wonim se obrade ye tackle case na ye hwe na ye siesie na etumi aboa fa bag black no mame tackle case no na etumi aboa na bibia etumi ayewa no eti eyesa na eti yedamo ase omesha ko toothpaste na ewie me kanfo na mede ama wo bomode a se wo bema wo nsa akabie wo ye wo ba wo ye bema wo pese wo chi wo se na wo se ne ye yopo wo se no eye fita wo se no eye sirei obi wo a wo se me wo kaka medidi wia na dua na kwhye me dodom mesi ya meya na me dodom ho ase kuro bia ye ho me pacho toothpaste ni enie kitwa bi na wo ya ye dibidie ene ye de aye wo tikitwa bi to brush ne so a ebetwi wo se de vita kama clean na wo se no wo de chu ka chema so a bibia de na kwam kama me pacho o mess toothpaste no enie ye wo peppermint ena ye wo lemon ye wo peppermint ye wo lemon me se ye wo peppermint ena ye wo lemon peppermint no anu hye ena lemon no eye for teeth whitening what you say peppermint no so no a relieve bad breath eti ohume no asenka bone ejina mu wo de ya hye da fa ho sasei fa butu ano na hu mi gum wo sa scent bi enye very unpleasant smell ejina wo nsanu mu a wo o mess peppermint charcoal toothpaste wo de bi chi wo sia ebebo akwan hyenko so ebi ana won kran shop bia mu wo benya bia to wo akra ba bi enkran de me pese me bo places no wo nearby shop bi wo kwa hwehwe so wo benya o mess ni bia enye na wo benya bi ho nyina to afa Kumasi asei no Adai Cadlas building no mu e wo Kumasi Central Market wonom ne kane solid FM no ena edi hwe ni mu tikai na ehya no so kegetia Dubai wo mo shop kese e wo ho na wo be kwa frɛ number we answer
0244 710 306. Unya toothpaste no won semi sebia 0244 710 306 and I say 0243 8146 a year 1 na chese and also no tap send and so yenim that said the whole world all over Ghana abrochire Europe Canada Australia baby who send this Ghana ha that person ye fast ye easy ye secure ye tap send it the see anipa no ensa beka na etumi aboa ebusua enche kra me twa me hu tew se wa no na masan so ababie panel ni nyina wa ha Lady Gold ewa ha and a big mama ewa ha Evangelist the graft a day ewa ha yebetena so na enkomo na yedie da atonia eda nchemeko abostic so na me kai mo se me fabric eye Judea clothing dani den nyina wono na osiesie me o kumase ha odium o pesa o pamade bi ehye me bi a o de frɛ no so Obaa Adwoa style no kra wonu 3 months ago a o frɛ na obepam na wo de amount 0544 772775 me breti by Sugar Beauty Bar. Woman is saying me makeup. Woman Kumasia Maxima Tech. And friend number no 0553 118 834. Mamenko a boss take so na a boss take. Obaa Adwoa. So mama me wo ho. And dear. Life ne dear. I was a jara for night life. No question. I was take ye be dja. Jessica kakra sansa wono ma dawroma. Yeah, Ojo. What's on this channel? Okay, any mama check them in San Fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember that? Offer, patch on my main friend. You know what when you have to say? Masuya, yes, Nana. Not day. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm fast sending me scan. I didn't count what the see what business in Pacred discount. Oh, you're the buy and so I make a I won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download do tap send. So download the tap sender or send this camera wire. I better send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send it there. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once we download the app na two phone so. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM ashaho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Links International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success.
Hey, middle. Nanda na wote ho a waya stiff sa no. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensa ne me na mu twetwe me no. E mo ye titiriti. Mentumi pon sori. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Na no na madam Fukofimpo catch me say he work natural health for bi bidrobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketo a. 3P garlic mixture. Wo kotodwe ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebejane se hum. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. Na wo number na betumi dia faso anaso betumi afre yen no e 0540 112434 number krona saso WhatsApp enti dia wohia bia betumi dia faso ne wo na ode amayen ye no bedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free Ojo what's on this channel okay ene mam check them sanfro Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, Memrendaba. Offer, Pacha Mamma Fro. You know what when you say? Masoya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in Pacred discount. Oh, you're the buy and so amico here. I won't send me bray. I feel quite a mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see fana baby ubia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code dear. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yento tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, tap send. No. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Links International. They give professional advice. Abosik, what did John now to say? What the terms been in the moo, Sanfi in any idea? Sanfi one Yabako, Sanfi, and you could papa. Oh, Sanfi, dear Seja. What I say, one Abosik will free. Mama Butre, Wadawroma. Na I would say that was back to Studio A. Yababatua, a Jumediano, so Menawoka say Mensaka Nax. Scientific Herbal Clinic Mensaka Dr. Penny Ewo Ahasi Amekwa Nchen na asua ye wono ne ekọ so won fa ye nwura Dr. Bemo Akwaba I think it's the last 2 weeks now Obaa ye abra na kwada na ne tia hono no meboa oba to so ai na yo etino maba so na yakwashe ho nax scientific herbal clinic ya hwede ekoso ho yenya ne tie se yade amosa no agensamu ho no kwasam enipa ebufa so obi aba wonya danse ti mesaba wonche biem mecha madum TV aba big mama original piao mama me mo akwa aba
mo akwa baby medical mo akwa banati ha be say wa betena set no so timisa mo akwa babiem Evangelist the graft a day. A man who never lost in town. Evangelist the graft a day. A man who never disappointed everybody. Mekanimi ensa Evangelist the graft a day. A man who never lost. Asa wo vem no wo fom bi sa. Evangelist. Ma vem no go fom o. Asa wa na ji wo fom bi sa. Ada wa ba wa no suro da na. Farida. Ai. Why a bomb? Evangelist the graft a day. What you say? Na the people's lover, the people's hater. Every time every dono. Sanity. Lady Gold. What you say? Me am Lady Gold. I ba fe ba so no. Lady so ha. Tia na ye betie sinkomo no mu pa. Ye de da ato de da nkomo edi kan alanga joa. Ene tia godie yi. Ye wi a ye Farida na sene de no. Adom TV apa. Eti mamenko eye Nax Scientific Herbal Clinic na Dr. Mema na kwa bebiem. Dr. Mema kwa ba. Mame mejo so. Yo. Obi kasa Nax Scientific Herbal Clinic a die pa na mo ye wahye ho. Me das mama mefa ofidi kesi so na ma chia hwefo nyina na ye de aseda PC na ma twede amponyankopon se den so de nkwa ache ebiem. Nax ke de ye boye din a ye dwumadie no 8 awa. Ene ma mienu pe na ye ayaresa. And say a baby ho ban e wa bra yare emma na yehia se ya na ye ne gisem if you say na ne odwumadie surunku bia se obi atibi da mpo a na ye yasoye ene momotiye enti ne doctor na ne mani age se mene ahwefo ne atiefo nyina ye bedi apomde ho nkomo mama ene de ye twe ya adwuna sisu biem eye nipa akoma akoma no na ya boy abaso wo West Africa henyina say ye boy ho modern pa na unfortunately and also ni number 1 disease ekum ni papa akoma no na da bia meka say ye ka akoma ne ho ayaresa de a metimi aka say obi a odidi na wonom ho memframa de e kwan ba kwa na mi no so no o akoma problem obi a ne mbe ya adwene say niane ayedi no ene ho aba asem cholesterol kosro entimu sisi moja ntimi mfroye enti ede pressure bebre na aba system no nti ama akoma na breyi na na ye pese ye twe Ghana fo adwene eba ye wonso biem se akoma yare egusu kum ni pa egusu kum ye na wa wo hwe me na wutie me pese wani ba ho so se wonso ede na wo beye na watimi abo ho beye firi akoma na ye ho yare wo hu na anamo na wo wo se wutu mama ebi ameka se edi miense de fra koma yare ntimi de misro no edi ka bonife no silent killer eno na edi din bia beto Ghana ha se na onyare ene wo firi mu eno kura nso nipa bebira akoma de omo koye ba omo huda na wo sempe wa asem mu ne eye se obi wo ha meka se otinka sa akoma ne nya adwuma ye nyankopon adom science ana sentiments no wanya ba wo bu na ne aguso ena ya re wosem obi ho ameka se wose mensa menan eta hemisisi moja no mwasisi entini untimi mfro ye cholesterol ne kosro edume bia ona ntika kra bia se wabre na akoma na je hwehwehwe ho na ajai edume bia no ne so nyina abre mu ne ho ye obasabasa obi ho a ofa ne se ekọ na aba ntie normal nanso andopa ewia we die me wo ha se ye beto nsa Ghana nyina ne de ne a kire Nax Scientific Herbal and Research Clinic e de ne ye be ne wo ho de ye be nyina ne se Ghana for yam fa lie Emra Hospital ho na ye metwa yakoma de boni fe no ECG eye electrocardiogram eno na se ye do koto mpa so mama ye de machine ne so nsa no nan ne de atwa akoma no ho ahia eno na se ebeka 1 week 1 month 3 weeks ana se ebeka 3 months amu akoma abedi wawu a eno nko na eye test ayeya de ogina ho operating machine enu one natural report because ya akoma ho asem enu machine na be kire se akoma ne ye ana se akoma ne nye na ye tu ho anamo obo ho wonya yanko betwa akoma no ba woni sika ode be kwa akotwa nyankopon ya adoma ye yi wo kine si ho se obi obeba ya so ye bia yetwa akoma na ye nyine sika enti nka doctor etwa ma se kotwa ECG ne fa check wa akoma ne kotua 300 Ghana cedis no to sika so botum
wachina bra ne be ni free mama si enya akonya se na ye di akoma ho nkomo a ye wo two organs bi omo so hu pa ba ko ye liver and kidneys and also kokwale bu konfo na chi ne hospital kase ma nkofo what dialysis machine the bua ma liver ne kidneys ye adwuma yi a owre be ho and also ye de beka ho se brane yenye de bonifen abdominal scan eno ne ye do to mpa so a ye be scan o liver ne o kidneys ne sa sam o ba ho a ne yesi ano kwan eno ni na bi wo ho eno so ba ye nyi osika bia ye de chew free mama hey doctor eni akoma ne nyina ye nyi obi a 1 cedi kura screening ni ye free free mama enye no nko a ye wala agba akodo ma akoma 10 bi wo ho a mama senye sika asemo ni pa bia every 3 months o senka akoye bi ba akoye malaria typhoid syphilis hepatitis B ye sugar blood group ye ji urine aye test ahudo bebre eno so ye nyi obi a 1 cedi kura doctor ni nyina ye free si enya akwanya se ya mama me ma bi hwe me nua ba na me nua be ma na se me nua bi a ohihia moa wonu se nkofo bebra no mundro ba ya re pa ho no omunya ye number na de wu kan wo be number den ta enti me de number de betudwane ama special code bi nemo ye branches ne miensa oba kumase ha na sa Ashanti region ye wo ahene makokoben wo de fa kokoben ka so besi wo station ho wo si station ho a wo se o ko nask senkran so na wo a ye wo taifa Fataifa ka so besi wo Davi bookshop no obisa se wo ko Fairview guest house ye de guest house ne bo ho enkran ho na ye sa wo Spinters wo so besi wo Rainbow supermarket behind Rainbow IT e ho na ye wo enti mama wo ba nhye ni nyina ne se odumfo obi abehye ye chi se ye ntwa liver no kidneys no ye ntwa prostate ye ntwa awodie no ye nye lab makoma 10 lab akeka ni nyina bomu ankaje se okuta 1300 Ghana cedis ansa na nko atimi aye no odumfo obi si ye nya ma okwade a hospital ne se o ba o card de obetua na card ne mama e fo se abete ye 50 Ghana cedis no otua consultation enso 50 e ba so ka bomu 100 ye wi a ye hu yare a de wa ho de betimi na de ato adu se woni sika de beto adu obi anchew bibia ye ya ma for free e bi nsi da na emume areho se be wo mu se eyo akina nko a eyo akina nko na edi se adwuma de egu o chankwa na e free no nko a wo china twa mu di a o bada foforo a e de se code na number na mbebo no wo beji code mama yankwa yentimi invite Ghana fo nyina enje wa wo beji code no fa invite ni pa makoma 10 esa ka ho na wo mbra because eye dom na ye frefre mama si anye hwehwemu na ye be no nduro wi ase nyina yare na nyede enko ne wo china nso enko se nyame wadom pene kwa e be sa aba ifi se enhwemu ma ye hu yare e haw nti e pese ye de sa de we e ba Ghana ha nti number oba fe no adu special code ne 0244 12 02 69 0244 12 69 after 0243 30 72 76 0243 30 72 76 mama asempa etia mini asembi akabim asema meka de atwato ne say se yare hye ho che ansa na wotu ho anamo ane koye den enti na obetime yare otwahwe ya yese anyeye na kasa ye kasa na onyare e do free mu no oba naska ye mpese Ghana ye betibim se ye betimi ayesa anso dia ene na wo se ye dinka be check ye ho ansana yare mpo ayede aba na yare bebi wonu ma sha sen kakra se wonye hwehwemu a unhu se bibi wo ho a enkoyi enti na ye to nsa fo obi a se we need 1300 Ghana cedis at to can 13 million buy ya fa hoka enti de ka cho nyana se be ye hwehwemu nyina for free na ehu yare na what adu kakra na mama eni gisem o wone se obi a ebehwe na obeto aduro no yesan so wo offer foforo ma no offer na ye de ma ande se wo mo aduro wi a sabe ye hwehwemu no for free e wa bra ye nyu sika bia se wonya sika nto aduro nso a na che se obekọ na akire waba ntabusanfo number obefre no adu special
share code no ama taifa spenters and ahenema kokobe no 0244 12 69 0243 30 72 76 0243 30 72 76 okay 0244 12 69 Mama so we see a channel screen and here free all over Ghana and crying and it's a nice I was yana watching the for number and a fre na ju code our friend there are many pattern almost some famra free your card now by general screening from head to toe going up a day for number and a fre 0244 120 269 and a 0243 307 276 yadamwase p doctor that's a ne sign and wo a next scientific herbal and research clinic and I womo edi ahiemu woma boya pomuden enkomo esano mame enko back to me panel studio A na enenkomo ayedie Evangelist mama mra wo so asana mako big mama eso mama mra wo so ene ye din komo pa alanga joa ene nasi tiagoi ene be ma ne nasi no ba so ne nasi me wa aha ti aso ene aso ene komo ne ye di ye tesimu na ye nhade on se me kan se eno me kan se alanga joa o the format ne nam alanga joa o ye coach anka wa ben papa alanga joa Mama ne kuta tactics. On say, why na adwene say abrante no bedidi ne ho. Ana ya, sana langa dwa no na adwene. O de ade so abrante no. Na se won say wa work ya farmer no. Langa dwa. O afa. Mama ne kuta adwene. On say wa work from 4 million to 6 million. So bisa say di enti de fra wa langa dwa no. Na me pass kire. O say another terms. Ya fa ne bankuta. Mama no me come kire o. Ikon area hwa. Ya fa ne bankuta. Safo. Na ni ade o. O de bankuta bru obi. Mami me come kire o. Wanya no stop nyina. Evangelist de alanga dwa yo okuta adwen kase. Adwen kase. Wa wati anya 6 million. 6 million na ti so besa adigwa sa dey. Adi aba. Ese se manu hia no okuta kase ba. Safo asema safo de sha kwada no. Na sa kwala wawo nana no ambisa asemi say ifa na se manu susumi na so abrante ne ntiase a obende otimase awodo oba na kotena mprantwem on de o mfa ne ho kura na be ma na wode pressure asini so no de na asem ne de eno na ye but I think Salanga jo will fight for the safety of the nana no na sa kola ne he isn't she right no tio asa de o tweda gusa akola ne he no no so na hwa kwada 8 years see akola no da bi ka so wadidi ne ho 8 years That's what I know. What did you so for Nyaji? What did you know? 8 years. Naba osunya botre. What did you akola no 8 years? Na ya ma no nko 9. Don me hu me da wa na mkata so onte akola no. On se mkata o kan sa akola no beto no alanga dua e malo kakra. Malo. I talk me na bi so ne so. No bi ya de mo sadi ni anwa nyina abrewo. Alanga dua hu say no entos ayi moko na oton na nko nti eso woke ana wa woke na afa ma no akola we boso mi obedi say simele ensi anu nyina school fees nyaw na otua squat ade nyaw na otua we nyina nyaw na otua ma me nko ono ne de ye dead anu alanga dua asem de ye dead me nko Fozia abaya no hu abaya no Farida abaya no ye obi a mape na asempa Farida no yes mape na asempa no hu so ye oba ya asanto a Farida no yes oprema no ho o ze onim odinu hudi se akola no ye abrante ne de ana akola no de nti a obi baka se ade nti na de dada wo ye no mfa akola no enko ho ma me no te ya no e play game o adia no o se ya no sere o na wi ori no ise o ye pull him down oba sere wo camera mu ne station ha mama mfa penasem ma me no
okuta snake voice snake voice no or the dead yes ajia twene so also I can't send you enough for yesterday so bodu am na Adom TV no me ensenya boa ne sa ma me akua betena se awie na enen komo movie discussion said the bia 3 o'clock bia on Adom TV ye wazoye o ma me akua tena se e de dwumadie no ebraye ti wo braye sorry ya and say ma me akua e tena se ye de ye wie e time to 3:30 but 3 o'clock de ma me akua e besum na wato adwumadie no eso yada mo ase what I say nyame adoma o chena Wednesday obroso hia yen chena na watwe ne ya pamu ampaye bedwa wo so no me no pepe na Adom TV asom ye de dwumadie ne ye de bebram midin de Obaa Adwoa sofo Obaa ese wonu si Ghana nyina one wonya agye ese Ghana nyina ba abaya na ba so obi woto ne batwene moja atu no bosome nso wa wo anto akola na ntwene wa shakola abesi say so no nso ne ba ni wanyini onso fa na problem ko da ba ma bio yes abaya no in fact wa ya de ni fa ba bi wa ya de ankasa pa ana tu no nso onka ncho sa age abona ko homa wo o se akola no na se ba bia wadu no wa bere wada wa koda orphanage odi form ono so se so nanim enti no opra akola ne papa bana ba na waye ana wo nso ba no ma me we out e aka se wo to me na so na sabe nya dwumbani a wo to me na so na akola no ya wo na wo ba ya nya dwato na nkese o de bra ayi Nhyira famfo se da bi me na de me je ma de o se gina na o se kire na se o kire na se obi a wo tumi awo ma wonya banana nya dwumbani na ya oba no o hia no adenti ne wa ma ma me na agye nim je ne ba no tumi ye akola no se abase wanyem kola tere a wo na ba ba yes abrante bi a wanyem a wanyi bi a no sa na ni subante what am I saying? Na no chi o me come to Obaa ese ge we gbe ni pata no what say abaya na la ya chama na ba asa abaya na la ya chama na ba wo mo je tu obi so Obaa mo je tu se de ge no ne ka sa no chi nti no ye ya be ka se wo mbuare ne ho oye ya be ka se wo twempena wo we ya ka se ma mi sa Ghana for ma ni nyina no se mo mu dodo sa na mo ko problem abaya we akomu bia mutumi gina abaya na ya de aya ade bi ade so bi na ba mi we ne ba no peso omo nsa abaya no se nipa keka wanu mo hu se sini wanu ma mama bebre hu se wo woni akobia bia ni nipa bi ota wachi a no peso mbu kwase a nka gya na ne ba no peso mbu akola we kwase he the statement adia ma ye woni se we daga o se we frafra ni o ye frafra ni onye ni ba o ye nipa thank you adentina adia sa o kasa sa metu aka me yam sheme cha adentina sa o chire obi aso wa wa ba na enti na ma no so abaya no so ka ma mi we because so pasa o che na se o no so fa ni die ma ana sabe mpedi asase panimu ya wade na ya wa hwe ya wa no asem ne betia no jabaya no buade wa se de osi ekokọ kama no to obuade obuade we evangelist the craft are there what you say ne sika na enu fanu eni mu cha show na chire etwa kofa show lady gold so mo mame na so woni so fo nya adwen e wo kwa be so tiefo ne tiefo da se Fabi no said you see kasa no menene ya adwen kakra bi but na on kai hu se ba hwe no enye sadi ne mo ne anwa pe ene ye de hwe akoda sabi obi wo sika but ya kama tete a onimu enindie bia no ane so onamu sa enti Fabi ma me no wa ya de minim sada no busa ne age dia I don't know her age but oya besriwa uhana eye alanga joy I know so 60 or 60 or so oya Obaa wadu nani kan se nani afie na osatra kan se menopause enti sa age no stage no omo adwene sabi enyina ye wo ma menum wo fie but the way wosusu beti ni anipa na kasa ene nyoma bibi ko omo the time they want to create problems so they wo abesriwa ofie nani afika kra ofie atembia no mudu stage bia omo ho ahomete na wanhwe yi a ubeka seti ya omo abribiara be ma no bae no mehu se ne hojo said ye nyina ye ti studio aye kan o kasa kama bibia kama but ye woni pa ni bi so ha omo kasa kama but behind the scenes no there are something else said wa woti a wo agia ya wa dani snakey undergrass maybe obi ada ni so yes obi ada ni so bia no obi wa na de o di wanya no na age won sam na
banya na nka wo no maduro ku ho enti nipa ensam na ye kan nya foul play wo mu kakra agia ne bayi maami Farida yi omu case ne so foul play kakra bi wo mo ba no okasa wo hu no kra kakra wo hu atoro so kakra saa na agia no so tete no kra bi ase no sa tete atoro bi ase nti omu mienu nyame I wish say ebi a say na wo kan se ebetimi akoye investigation wo sa you know bia no okotena ye no ene hospital e betena so part say your doctor kan say etwa say ye hwe say hospital okra no ne history na was here saka ne record no yes that's the history of bibia ekoso bia na was here saka na yetimi di gina so na afi ye wie DNA na that conclude case of Adwoa no lady gold white right lady enama body ni ye yeah lady gold white yeah that's my name lady gold white me say Nhyira from pe wo braso na betidi yeti say me bracho wo baby aye wutie no wuntidi bi say be wo ban Nhyira from wo bet big mama original we are what evangelist the great na what wo Adwoa what ya say na say Adwoa be na nyi Obaa na what lady gold white right na no kasam original la and double dika mama na why for too much and no kwasam e jama no hye me ma me no abi we ene no ho agro Adwoa ye chia ahwefo ne atiefo okay mama efe ba bia wo bia so ye chia wo na Adwoa Mama Evangelist, Alanga Adwoa. In fact, ne o timusa ne ho ahomete. Because all you want the boy na semna boy no. And then no what try papa. Also Alanga Adwoa na ti I was say boy no kra ne ho ni asem. Enti 2 weeks pain na ya me de na. Enti ono na asem no kwa de me de to nchen. Na Adwoa pani no bi nya bi da nya akwala. Mishano na me yakura bone na me best school amedi ha na me timo zongu na me ye wo bass bi ye fa no soccer okay na me ye tia usano mishano na nyine why me ye kete enti no se efa 7 na me timi hye ncha ma efa 7 enti mate no wo hu me no wa jini sika na nsa na me metra bass no me begina ha ne mesusa Missy Meti Akurum, ya kasa akurema mishara ni ya kasa akurum ni na kwa wa. Mekasi kasa. Enti me belt no. Me twa no. Sika no so ye kwens. To the mami na me die belt na me die awuram. Na masa abo. Na masa akogina ba bi foforo. Mitime gigi sa. Ti da ko na me dia belt nim. Ti da ko pe. Mi ja Dr. Mensa Gwero. Papa bi. Because yes I know mami bi. Osan furu suru wa ba na me say gina ho wo yakura bone adey kola ketoa isu madwene madam fu bi ne ba oye ne maami poster ade kwa na dwuma msa ne maami ewu na dwuma mu mani sika no fa kwa ne maami ewu abra maami ne te wo akola wo ye criminal Faridan minam ka kire wo wo ye cram kola no minam ka kire wo big mama tiesi ne so wo ye cram papa mama dey no ye sha se frɛ doctor no na ne nima sha se sesa ensema wo ka se ye ko hospital Obaa because watom enti wo hu se wo dane ne ho na danduruwa ene ebehu kola ne yakura pone hajia no ho ne life no oyedin embutime mbobom te say ye ne say on pekasa ensema wo ka nyina no mehunu no kura wom ensema hajia ka no mehunu no kura wom na wo ne wo binyem wotimi kotran nkran say ye no kura dia wotimi faka akwanka kodi na woche koyede ho na bema fafu afra bema na wo so ne nyem no wo se wo die e wono wo deny wo se nya kampo wo deny wo se no wo ta hanya wanka ti ye cha bema no papa so ma me nkasa to bo nya botre obi no jetu no bridi ma me panimu adi aka tense fa buta sanso guso on na wa sa je so ye ya bi o mo de etu no no wo se enamo na ho enti ko de wa doctor
ɔsɛ da no adeɛ nkyɛn fa mogya na ɛtu ne da wanka fa mogya na ɛtu ne da na ɔba mogya tu na wɔda no adeɛ adeɛ baako pɛ na ɛbɛdi asɛm wei mu adanseɛ yɛn nyinaa yɛyɛ mmaa yɛanye mu da ehunu sɛ sɛ ɔbaa wonyima deɛ ɛbɛtumi ama nyinsɛ na ka sɛ bosome biara wo period no kakra bɛba baa na wonyim hwɛ me ba baako nisa no ebi a 3 months na menya me period da me so amenyim ade bɛba nso ɛba saa 2 weeks enti menya me ba baako no menyim sɛ saa na tie Tako me call hospital na doctor no infantino say man me was call awa enti sɛ saa time no sɛ na me ne ba ma wo ho na gyae ɛna na makofa ba ma fofora ka me de bɛhyɛ ne kyerɛ sɛ na me nim sɛ menyam nti asɛm wei no DNA no ɛna bɛ mi ehu sɛ Farida waka no kura na so wanka no kura ne da no Adwoa wo de me bo be ma me de be mama me pesa me de ma wo me pesa me de wo bo ma wo da de no so na Adwoa aha atiefo ne ahwefo nyina be hu sɛ Farida onya kolabo ne na mum eye situation be get confident me say what you this for that na more about I more me say girl ya me try hanka so I virgin a virgin no e be virgin Farida DNA no obi antam guchu ani ehwehwe ne history ye badru so ye nkwa ahoma no so na ye ne ahwefo ene etiefo ye ne wo mu eni nkomo obi aba so a ye ne no enkasa ebi na wa brochire se wa hu no opasa wo frɛ esi eso betumi afrɛ ye WhatsApp line no ai na ye ne wo edi nkomo hello Ema me Adwoa papa bi asungenko enka Evangelist Mama Biggie, and I'm back to Mamma back on the gold. About your first way. Mama gold is a Bibram. Bravo said also. Mamma, who say, you didn't know say. Oh, me over Kwame Mokuda don't have an original Nigeria debate contractor, Papa, and they would be United States of Kopi. And contractor once you prove the dance any ties, no, Usam how to seek a new bonito of a quarter and a jump for growth judgment. Oh me, the question saying send you how you dear city near the any film. Na Inshanka the same station, as some seba, Munim, Uhekusiasi. We said DVL in the baker to the Nama, about for the Yana Casa, after baby, then in Swad, the name young heavy doer. Oh me, Mamma said about Father Crown and Fakradama. I can't say about what you and as well for what. Now what yet can I buafu? Ma, bet me I can jam say, almost a quite penny diasema. For the Bamboo Tasman in Sembua. You could be my name. Until I see about one say, Casa Walker or the young Casa Cosma enough for more. And that's a bono classic of my body enough for not Obaa, Bessia, or no one. Timamini Baba will be said like Bandana. 05801-751 Opesa Fre Esisuha 0549-801-751 Yensaka obi wa bruchire yenchasio na yene no enkasa hello 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 good afternoon me pacho di ni baby akasa free Mike in your Mancranso. Frank Mancranso, okay, you Frank Mike. Okay, Mike, my NTO. About your own said, yeah, as I'm working in and maybe to pay face my many nipa no crow one after. No crepa says, one will say, we Obaa, wow, pain. No one will say Obaa, no means wo and no about when Tia Muji too. When to me, I'm a man, so who knows any custom or can send a banner shot at the Ninko hospital. Omuko do hospital hon. Say no crest or the Mexico hospital. What doctor and dear some location and a baby man over born a man here. So, or can be bitchy anything you say, and I say, who carries up a buy and the Becato singing, now who cast a baby man in unit, you know, watching in the hospital. Omuko do hospital, dear some a doctor and a catcher or hospital was a use and I say, and I say, Intia ye buapaye eni da ho ronso so ne ba no so manenya saade ye ne saa na obi wo ho a won kan hwe no ayi obi bi wo akiri
That's it. Yes, so yeah, that's it. I'm called for so hello. Hello, Adwoa. Pa, we didn't baby I can free. Duke ni me can free Friday. Oh, Duke, my auntie we. Adwoa, maame no ontonebo na on tuni bani so fuye. So ne enkratete ni enkrahwe no imu ayede. Ndiye se omo to ombo ase. Minimisa biduru ono de mo be cancel mama asumdwe aba. Adwoa maame fancy anu be sumrebe. Yo, yeah, that's it. I'm called for so hello. Obaa Yay! Obaa Yay! Champon! Mo champon brofi kwa mo hawo asumje ka wate. Pura mu say bam. Ma so mu say bam. Me your original best ko ofa kwate gina kiri. Ma me ja amazing grace on market. Mo so ko black was you wa pa ju afle gina me cha mo ai. Me ja ba benish o Hamburg. No black ko so free Hamburg aba Ghana me cha no na kwa ba. Na Obaa ya bashire what is about Kabila on the Farida I'm because Kabila the president was a president to me. Hey, what kind of crow? So and the crow no waka na ya hu se de be sia na wo ba na the test ya boss na wo nya woni mu dia o ga ka tirim so be na bitimi se wo praba ko won kran ana ba ko so kuma se disankrani anyi akumasi ni beje ohwe ni yewusha jafu na wo bo braboni bia o ma life wa she yo what ya she Abadwa mami ko bi mna buai bakrao bia na wa bu 0549801751 we outside Ghana 0549801751 menya Abigail Free South Africa. Hello sister Abby. Oh, sister Abby. Neni muaye 0549801751 0549801751 yenkwa homa no so hello Mr. Bright. Hey, Obaa. Papa, my auntie wa wie. Ampache wo ho to say. Papa da Roma. Chia, I say big mama. And Lady Good White. Lady Good White. And me chia so for Mrs. Sofo there. Tell Obaa so ka say last me catch them say see my man no bishop. Man bishop na no. O demu pepe so for me see asem okra bia no kasa firi nyankopon atumi mu pa ya mu say asem ne bae no ototo questions ma abaya no but mu say o see mo tena so mu say maame na dia wo ye no ma me say Obaa no kura pa na me kan say maame we pa ne ba no ho say mo Ghana pa nka me anka sa me share kira ma police akiti boy na tumbe say 1 week na nko dia su nyansa woni ne ba ne ye wicked pa hwe say wo ba ya ne abaya wo ya na nko free hospital ebe fie a wo bridi ade a wotimi ye ma na nse wo ka kire nso nkofa enka wo kura nka bakwa kofa ade a sensuo ma na se gifo hoho wo kire se kofa nso wo huru mo janje se mo jane gu fie no na wo de ha wo maame ne ba no mo ye very wicked we dem ye so de se big mama asema wo ka no maame no wonye no kwafo ba kokura akura there no wo ya na wansa nko ho biem no to the sense because omoje tunu kura ko ho no e de na maame ne timi ye otimi fa telephone kura afre busa ne se ne bia abaya na wo wai na se ya wo to say otimi fre kura busa ne biza abaya so ofre mo telephone so a wo mfa wo fre ne ba ya wo mfa wo bi na dum na hwe no ama na ko ho mu nyina sa aba uma no ye wicked pa na ni tiri me se boy ne ba no ho se mo Ghana pa ba Ghana na se mo sia ka me church de pa ma ya chi boy na tum be wo dem be se na 1 week yanko no chi na obesu nyansa ye ntina wi ase hu se obi no ase mo ma me no wo hu se abaya no ni buafo bia and wo she ne be na chi na o mo she abaya na ne ya sa enye papa ye bom pe se DNA no o mo nye na Obaa se o ye wie na se ye no kure pa se ne ba na o mo to obehu ye ni pa be ye. Yeah, that's a PM call for so. Hello. Obaa, good afternoon. Good afternoon. No, didn't baby I can say free. Of an cancer, me can say free.
Fankansa, my auntie were we. Mamincha, Mr. Fully, what's the mechanic? Oh, yeah, also for buy will be some minister. The banner way, what's in the banner to find? Ubusa by a buyer say, what for I will ban. Yes, a mamma, yet when you're coffee. I want no when you're coffee. Because mammy, I will coffee, can just open it to Pamela, a balance of a way the one who bought. There's a one I can look into. We am young, some mammy, look at yellow crack. Obaa any will be young. Yeah, while we are west one no banyan. One is when you find that about me, then it is down there. Say, Obaa back again, I bear them. So, a Obaa and will be any standing 10 minutes. One is when you can't that woman and a swap. Again, I'm helping you. And the mamma on your coffee, you won't go at the end in there. Not a many demon, not for pampas. Young free interest, young quabruch. Hello. Hello. Hello, ma. What that woman? Yeah, men, what she microphone. You know, they can sound phone. No, tie phone. Munkuwa kasa. What that woman? Why? Oh, ma, book. Me money na. What free here? What that woman? And I would do so. Oh, me kasa free South Africa from me pap solo. Pap solo. My auntie where we are. What the Americans program America, Mammy Lunya Butre, pa na, or Mana Kuma Mrafo, because Omana, some now okay. Omana Kuma Mrafo, Omana. I make my way a moja two na saying in the Kui. Mamma Mana Kuma Mrafo, Omana Kuma Mrafo, Bana. Na dini ni ba ni be hu no kure wu. Mechia muni na be me kono bisa aba. No kwasam. Be me ka se de deepa. Yem kofu frost. Ye twasu ana aha. Ye mraga na ya. Hello? Hello, Adwoa. Papa, we did baby akasa free. Na nam ponsanti otos minu ni wasanti atumkrofa. Sa pia o ma yentie baby awo bia. Mame mama baso pa na Nhyira na dance from pon asante atunko fa he bona baso pa na media kakra America ne se ade we ti ebi hu no kra wum pa na die ne na akasa esan se enya ade a ensi bi da se oba bi de ni san akwa se ba ma bi enye de di kan ni ye betimi ehu bi esan se de na mama ne ka se oba yi ye ne ho se o boutique ni ade ena otime krase me konkan aba bese na otwe minu eyedan a na bibi wo ho na maame no so sa eye ne hwehwemu se ohun se na nya nkran bia na ba ya no ko na o hye kwa kurum edi suampa se asem no bibi wo ho o de obohu se ye be die ne na wie no na asem na ko fa baabi esa se nya obi ma ne ban hye fa mo be ka se ne na ye virgin ye ti ye ni no na emema 9 ni akiri na ene na ahia ediye nya ya twa die ne no eba oyusi na wansani sia yebe hu do we na bro wankruma wankruma mpa ai na cheze asam we bi se be die kira kosi fom se twan ye twa suo ni akwa bruchire obi abaso. Hello Abadwoa. Mamme udi ni baby akasa free. From Erama, Mukasa for UK. Erama, my auntie were we. Abadwoa Mone Juma. All now finalizing ya why are the pound. Juma does say Damase. Tiago, no, he is doing very well. Yes. Because to give 100 cities in Ghana, it's not easy. But Makada why the mammy is only able to cry. Because a month, 400 cities. Why are they? And the last one also, girl, no. That must offer a can. I think what the girl has been through, no. It's not they cast or the yaw nor they caster. Into at the long one, DNA neighbor who the truth, you know. But when you about her and mamma no so painful, I one kind of crack. Because what can I have an assembly there and you paying the asama? What's a minute the entire over there? Walk a guyan cocker, but I won't able to remain.
yɛda ase bebree ne mo ne adwuma so yɛda ase maame mfanteɛ de nano ne mfanteɛ de fantefo ankasa no wahu abosik mensere na anya mfantini no kwa yenyi no mo nyine fantewo yo ya ti ya pick your last caller be I pick your last caller. Hello mama me ma papa na me ba ja ho ye ni mo ye udi ni ba bia okasa free ona mo wai asante ba kwai so fe ya se asante mai na me tia me boss ko mi pa assembly MC ona mo itaka telifu telifu no eno ana kate ya na say na so ntia na no dey abusia ya da mu nyina mo ase yentumi for frefo bia bia me brani nti enche kra ye bekwa kwakwaje adwadie enkrato ye bekwa abostik nchei na wadi dwane de amaye wo madawrumo ena bribia wo mutua eye mframa ne ka yetumi nya kwan be di djuma no ye de ema mo djuma die yi maka kire mo se wo bi ba so wonya na yaresa obi awade aguyi enso wode ba ye sha no ma no wo bi nso sebi kwan obi de nam so dwumedie ya so wo bra so wode ba ye ene ne hoto no woda wotimida enti ye dwumedie a ye de bu awiase ye de bu Ghana asanteman e de wo hawo tutuwa na mo ne fabra Nhyira FM ye wo tech top high echina betumi aba de da wo so bia koda na benedie ya wonna wo ho ye pesa wo de ba betire ye mu na ye nsim konwa na ye mo e wo ho ye wo tech top high e kwan hu twan e na ye wo beba na nipa guo so ati ase wa beka ho bi e bere no so e be frew ye tie wasam kama na etumi abo wodi ma wo de bisa obi be che so wo tech Nhyira FM mo ha ko se wa hunu fa o case ni bra na ye mo me da team ni nyina se no kwasam team ni nyina nyame Nhyira mo ankasa djuma we no nipa ba ko fo ntumi we so ha na we so ha to de edru de a na ye to bi mane se be ye ni nyina no ni yiye mu e be ye kama na aye fe na se ne ye hwehwe no bibia be kwa no tie da team ni nyina se free management so ebesi wo bia chance wan kra na wo fom ye nyina wo bia di fom se wa hunu nyame Nhyira mu nyina panel ni nyina no me da mo ase ai me am big mama original no kwasam gift donko enyagro to that Facebook page almost Adwoa big mama bram say the almost am me divu fro big mama bram say wa hunu sana etie enye ayiso but same ya wo kano wo kire wadwe a eya ye befa ene ade na mo fa nche me bre ni ntimi enkan messages eno me kan mamo o kire nyame yadoma me kan na me de amamo Evangelist the graft a day the man who never lost. What can I say? The man who never lost in town. I know Evangelist. So, Ebeka Yensana Fe Lady Gold White. I say about as my body, Lady Gold White. It's Lady Gold. So, Ebeka Yensaka Kama Yedi Jumano, Yede Emma, team no said the Makano, Nyamisha production team, Nina Yame, Eshramuna Bosek. Me for birthday chat to na me ma unso mu mame ne di dwa no Adwoa Adoma happy birthday enko emfa emma Noble Efua Gardener we adwuma wo GS Ghana Education Service Noble Efua Gardener we adwuma Ghana Education Service unso happy birthday enko emfa ma Apostle Timothy Apostle Timothy Araja Assemblies of God Church Ebuakwa happy birthday enko emfa emau yeda mo se abosek ube so mama yame adomo chena yekuada obradwumedi ye betra se ato adwumedi em so ayetawo Ojo, what's on this channel? Okay, any I'm checking my sound from.
Kaish. A soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, me daba. Ofa, pacha mama friend. He no kwa woni abri say. Masoya yeshiro nana. Na dey. Se baby ameti ye to me. And me wo fa send me sika. Di nkan wo de kosi wo bisu ni pakura discount. Yo de ba yen so amiko yi a ehun se bebre. Afi kwa do mo busam se my transaction o hoda. Ah! Debbie. Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap send or send this camera wire. E baba to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. We are say fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code dey. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and we are more Europe. So America na Canada, yeah chow $10 for free. O send this cancel yento we. Tap send it there. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Pop no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. On study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Hey, middle. Now then I want to why you still for sano. Hey, ono kwano jama wa bre. Akos, send your mensani me na muche chemeno. E mo yetitriti. Mentumi pon sorry. Who name wanwa? Enwa me freedom buy na me catch we say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne sawada. Sawano. 3P garlic mixture. Ani 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Eche natural garlic papa bi. Eni ediaye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say. He work natural hair for bi bidrobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebegya ne se hum. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma wo manofo. Anansa nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu. Ambroshe for us say yay. Aya Nhyira FM Diaspora Connect.
ane yene wo connect ewo Nhyira FM 104.5 na dwumadie we ni ene aboche fonko na edi enti se wo USA wo UK wo Canada wo Germany wo France anasa wo Switzerland me ba chawo emfa woni kra wo fi so ya beka no se tribal wo ye se wo ye akan wo ye fanti wo ye ewe wo ye ga wo ye bono anasa wo ye fiemuni se wo di afahye bi anasa wo birthday bi na wo die wo to wo birthday anasa edwe bi a wo die no wo betumi ede afa Nhyira FM so na ye tumi ede dwuma no kama na ye de ama eye free we ye ni abochi fonko a na ye etu wo abochi baby a me pa chew wo video anasa wo photo shoot to be e de na wo number na betumi di afa so anasa betumi afra yen no e 0540 112434 number corner sanso WhatsApp enti de wo hia bia betumi di afa so ne wo na ode amayen ye ne obedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free yo Joe what's on this channel okay any mama check them some fro Kaish soon tap send party jack mama we asian can you hey me ndaba ofa pacha mama fro he no kwa woni abri say maso ya ye hye no nana na den se ba bia meti ye